أزول سوفيس وان سوفيس كنت غار تدويلتنا تدويلت نون تدويلت ديمونش سوار فوت خاصة كان قريب مازال لو سوار دي بويضارا على جال تسقارن لو مزور دو كونفينمون دونك نصبد لورير اتنفدو غاف الخمسة نسعى كالعضل شي طواح 15 دقائق مي ولاش فلاس غيليف سلف حدا مقران كوني درملي كان كيني اكد مثلا رشيد حمودان لا سلمك رشيد زول محمد اخير السينما وكذا يتابعنا الكتاب. Bon, c'est vrai que exceptionnellement ce sera un dimanche après-midi foot, voilà, c'est vrai que, voilà. Oui, oui. Mais sinon on aurait aimé rester dans oui. le truc, mais les impératifs sanitaires très bien. دونك لا سلام نون لا سلام سي رشيد لا سلام نغاكويث اقلاغ ذاكينين ادناوين ثلاثه يحريشين ادناوين غاف ثمثانت واحد شريف حناشين تاع رحم ربي ادناوي فلاس ادناوي ان بوين دو سيتوياسيون في تيضران لي زوماج كود لي رياكسيون سياسيه ادناوين من بعد ذي لاكتواليتي لا جي اس كا رواندا الصواب فانديرا بوال سياسيه ادناوين غاف ليكيب ناسيونال يرزان ذي غني غير زيمبابوي من بعد مي تلعب ذاكيني دي تمورت الجزائر كنت تزرم تربح فوالا ادناوين ديزام هكا ادناوين لي سوجي غوش دروات وكون وين اتسيلي تاوني تزغني زمرم هذا السيولم وداوين أول غفا يكينا دونك أدن فدوث سوين دي ضران إضراد واحد شريف حناشي بضلع فوربين العمريس 70 يسواسن يسوان ظل يظلين دونك دي ثلاث ارتيست يغيل تزرت دي الأربعة النثيرات أثي رحمة ربي ودي فكر بالصفار إي مولانيس التصب ذي ديارزان غار تنضلتيس خاصة كني ولاش الموان دو ترونسبور نروح ندوك دي مدانا السويلات نسن بيرسونيل دونك كن ولاش الموان دو ترونسبور بيان سور لو ذي يحملن وزميرنا راه دارزون مي مالغريسان ويض الطاس ولا الطاس لغاشين ديارزان ولا ان ديليغاسيون لا جي اس كا ميورار لا جي اس كا أرزان دردينا ولا كربود ماون قمضبران يدي كان ديغني فوالا ولا ودماون ديغني بدل لا دغان داب خضار يدي أرزان أردينا جرسن السلويل لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل عبد الكريم مدوار فوالا ولا بريس ثبويدا تاس غاف فلاس سي ان اوماج important يسموها دي لا بريس دونك ادو على تزيغ رقمتنا رشيد حمودان ذا شا غيديني كويث غاف تمثال تاكي رشيد امي كيت تعاش سنه كينين يميت السلير يبضلع فوربي اتسيتيرا يبضلع فوربي ملاعبين السن وكذا يعني خاص يخلينا كسني خاص المخالف يا التمثال ولكن نتشم الحكنين ولا قرب ندم هذه الكورشية mais bon mais les 2 jours c'est vrai que un hommage vu la foule vu les personnes qui rohan un hommage lui a été rendu à la hauteur de ses 24 années de présidence en tant que joueur, mais aussi pour tous les titres qu'il a conquis. Donc c'est un hommage à la dimension du président qu'il a été. Absolument. Donc c'est tout à fait normal. Il a marqué, il était l'un des rares, pour ne pas dire le seul président à avoir resté aussi longtemps à la tête du club. Donc c'est tout à fait normal qu'il est, puisqu'il s'est تسوسن سمدن ذاكي ذي القبائل برا التيزيوزون même à l'extérieur. Donc quand on reste 24 ans à la tête d'un club et quand on a sillonné l'Afrique, on reste tout de même une personne qui
que tout le monde a connu. Donc, c'est tout à fait normal de dire parce que l'Irak, c'est à la dimension du président qu'il fut. Donc, oui. Ça a été tout à fait normal. شو كان ثلاث الحاجة ثلاث التمثال سي كو الغاز يبض العفو ربي نتمنى الرحمة نعزين اون فوا دو بلوس خمطوثي سيسي ستمثنيس لا فامي الكلي مي غرق الحسابات كالك رياكسيون يا ترو ديبوكريزي ترى يشبه يا ربي فودري اريتي صح. Je crois que en tant qu'en public, en public, en public, on ne pouvait pas faire l'unanimité. On pouvait être contesté, remettre en cause, ما تكريتيكا هذا كريتيكا في الخدمه ينس وتكريتيكا في الانتيغريتي ne touche pas sa dignité, ne touche pas sa intégrité. Je crois que s'il y a des divergences, moi-même j'ai eu des divergences avec lui en tant que président, moi en tant que journaliste. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la véritable guerre. Oui. Sur certains points, même avec Ouïaf. Donc, c'est eux-mêmes, ils étaient contre lui. Oui. Ça, c'est tout à l'honneur de tout un chacun, la paix, elle est là. Mais je crois qu'il ne faudrait pas que les gens se focalisent sur ça. Parce que, il était président, il avait ses défauts, il avait ses qualités. On met en exergue ses qualités, mais aussi on est en droit de critiquer, disons, le président, pas l'homme. Donc, Essegui, ce n'est pas, moi j'appelle un petit peu à ce qu'il y ait toute cette haine-là, toute cette que cesse. La seule chose qu'on puisse un petit peu tout chaque fois, ما الحاجة اللي يظنيش بها ربي دقارة نكي نزرع العيبة ذي يورا نكايك دقارة فوالا نثني ديما نسن لن نضديش à un moment donné. Donc نحبس شوية ثقي. Voilà ce que je voulais dire. La preuve c'est que ولاش لعب ذوكو يعني زركتيني كنت واه مالاس كاسيني غيعلق غير روحه. Il a été l'un des adversaires farouches de Mohamed al-Harbi, lui en tant que président de l'USMA, lui en tant que président de la JISC. Mdouri, il a été un président farouche, un adversaire farouche de continuité à Chef continuité. Donc, il y Rabbi, où la Qaran صوب الدرجة يجي ذا الرحمة كان هذا ما كان ثورة اللي في الحاجة ذا وزمرة مسفهمها راك وذاك الشيء مي ثمثنيك لا فاميك السنة Et puis dans ces moments, ils ont besoin de voir du monde. Absolument. Pour que les gens puissent être un peu rassurés, pour qu'ils se sentent pas seuls. Parce que الوقفني ما تحول فوق ما تصاويون عزيز في لك يروحك هذه هذه يصب يجني في لك. Donc il faudrait que Essegui, je dirais qu'encore une fois, il a eu les funérailles qu'il mérite. Il y a eu beaucoup de monde. Peut-être si ce n'était pas la Covid, il y aurait encore davantage de monde. Et c'est tout à fait normal. On ne va pas reprocher aux gens de c'est que tu Absolument. Donc, كان يعني كاين بالك هذا النوع اول نكونين غيل انسان غيل ميم لي زوتر بوبل الحقيقه هكاكيا تيلين تنيغ في ديجا يضلي ما خدم لي ميسيون دكير نكونين نسعى ثلاثه نسعى العويدنا ثلاثه تكوناثين اندا نتمليلت نفرو ميم نفرو تيليت كاينيا يتمغري وين يمالا اللي ثيلين هكا كي غني الموتى يمالا ثيلين الموتى دونك تروح هنا تاع الزينه دوك من ذي العواشر ديالني العيودات ديالنا سي لي زوكازيون اندا يمدان نفرون ماشي تمليلا كاع فرون
دونك إلا نورمالمون الريسبي ويدي يصروحون ونكوني غادا نتبع دفير إلا قاينا ثاكيني إلا العويذة كاينين غادا تكملنت ما تسينا كادنيض هو يروح ود يروح راه وهكا كل يوم ذا شو فوالا كل يوم il faut laisser chacun sa conscience هذا ما كان je ne suis pas un objecteur de conscience absolument encore moins un donneur de leçons oui. Donc ثرا يبض في ربي maintenant il faut mettre en exergue tous les titres qu'il a remportés. Il a aimé la JSK. C'est qu'il faut dire qu'il y aurait des sahas. Il n'a jamais, pour lui, quitté la JSK. C'est une partie de lui qui est partie. Il est parti définitivement. Donc, c'est ce qu'il y a à dire à ce propos. La karathura de Nahod Dini, Aka Waka Waka. Il peut la forme baisse sans Rahma. Quel que soit Chouilen. C'est oui. Donc, Assagi Irkul Wigadillan, peut-être qu'ils ne s'entendaient pas avec la personne, mais ils appréciaient le président. Absolument. Donc, ce qu'il avait fait, tout son travail, tout qu'un homme public ne peut pas rester, ne pas faire l'objet de critique. Absolument. Justement, يظل مي يروح لان كلام الدم راح نروح حسنا الناس كسجد سكون ذا قادوا روحك غير تروحوا داك الشيء نيت الناس مالك ولا حد سيد كيف راه ولكن الناس كذب دونك يشبه يا ربي ولا قرب ندم هذه يصور ارشياكي خاطر نظره يكون نظره مكي ثلاث سواع نظره ثورة القرحني لا encore une fois de plus je compatis à la douleur de sa famille, notamment de ses filles, de sa femme et de ses frères et ses neveux. Donc, voilà ce que je crois qu'il ne faudrait pas trop s'étaler là-dessus. Maintenant, il faudrait, quand on va se rappeler de lui, il faut se rappeler de ce qu'il a fait. Pour le club, les titres qu'il a remportés. Et puis voilà, ça a été. C'est un homme qui a marqué l'histoire de la fiscale, l'histoire du football national, voilà. Vrai كاين بالك درنو à titre personnel كنقارن سقسي المجرب ما تنساش الطبيب كي قارن زي قارن ما تنسى لا سي المجرب ما تنساش الطبيب لا ترافد الناس نو سقسي المجرب وتسارى طبيب اي سدير لاقاش ترنوض اي فوالا لاقا ترنوض دونك ثاكيني غتسيديني نكا تيتر بيرسونيل جافي ان امي جيتي بروش فريمون تري بروش يدس وزرانا يمدانن مي يضرا دان ديزاكور بوبليك غير يدس ان ديزاكور بوبليك نتاينا دنكنيغ اتسيتيرا Bon, on s'est réconcilié une première fois, une deuxième fois, la troisième fois, on ne s'est pas réconcilié. Il y a un mais زران لمود يدانيدس لمود يدانيدي غاك قارنا كدني اسمي بالله عفو ربي فغي غادي نروحها غادي تزورا و جو سور بلي جو سور كو فون دو لومان il aurait voulu ça مي داكشي كوكرا وذاك ني داكشي من كارانا اوليو هاد فرون كارانا رنو ناس الكازي تمس وقال غادا وضغار دينا اي تجبدن تعقدن كي تحشمن كي دوقمن تسكرضن بعد في لا فاميني تسكرض سيري هذا يبطوين دونك جي ايفيتي هذا نروح دونك لا ويذ بتاتر الا دون سيت سيتوياسيون كاين واحد جي فيكو سيت سيتوياسيون سن الجمعه نروح تروح راه ناس روحها وي سي يشبه يا ربي سي توت ا لونور دو سي فرير de me recevoir et de me saluer comme la voir ولكن à un moment donné كوكرا باسكو كي تقرا داك كي مدن مي موا اللي كاين لك ديني غير في الحاجه اللي كاين جي مي دو كوتي لي جون باسكو ديني ce sont ces mêmes personnes là qui aujourd'hui sont en train de قبل ce sont ces gens là qui ont tout fait
pour à la limite séparer Mouachrif de ses amis. Donc chauffe. Moi je connais un peu l'histoire de tout un chacun. Absolument. Peut-être que tout un chacun connaît mon histoire. هكا. Oui, oui. إلا بنادم كان هذه يقيم كان ذي الحديث. Absolument. هكا. Oui. باسكو كل يوم يظلي يظلي لون القرح انج كان القرح ني. Absolument. Qui va unir un peu tout le monde. Absolument. هكا. هذا فروني. نتا lui-même يقاري de Gawali's assez souvent. La JSK est une équipe rassembleuse. Oui. Il faudrait que sa mort aussi rassemble un petit peu toute cette famille de la JSK. Absolument. Voilà ce que j'ai à dire, que toutes les animosités doivent être mises de côté. très bien. Justement, ناس رشيد أتن لنفذن وذي تسولنا على كل حال كاكيتورا روح أصني ناس صغار مشي طوحي ما في كذا كويس أم بوين دو سيتواسيون أدن سلم زواري دي سول ذاكينين ذي الحلوم وقيلا يسولي ديجا زقلين ذي لقنيز وقيلا دي سول الحلوم أزول الحلوم. ألو. الو وي لا سلامة. داكيت الحلو محمد. لا سلامك وي لا سلامك. اقلك اون ديريكت. وي داكشي تبغي تداوي ذا الحلو. اون ديريكت. اقلك اون ديريكت بيان سور. وي. اسمع الحلو المسفاهمه كويذون ويدي ديساولن سيل فو بلي اما راه تهضر ميدنا تسولم في التليفون الا تكملوا ما تسولم في التليفون ماشي غتسمح تسمى غير التلفزيون يا ان ديكالاج ومن بعد انت مسفاهمه راه دونك سيل فو بلي ما تسولم داك مشى الحلو سمح سيسا غيدي ما انا نهضر هكا يدك وسمح سيسا راه لو روتور ديكوت التلفزيون هكا. Exactement. Voilà. Exactement. Donc داشي تبغي تديني ذا الحلو غتصوت غورك. Bon, juste pour dire واحد شي فاس حنا شي غنسافر بيان. Oui. C'est un homme, il a donné beaucoup pour football algérien. En plus c'est grâce à واحد شريف يقبض لا جي اس كتقبض لا هوت كلاس. وي. دونك سي ان نوم لقات نفسو زعيم يعني سي ان غران مسيو. دونك يلاق القبائل وكيت اون جينيرال. وي. يلاق جماعة ناس من كرا بلي توجور هادي قيم توجور بريزون كوم ما تبلو الناس ويجي لي دو جي جامي لقاه نسو. إني يدكن الحلو إني يدكن. نعم إني. اسكو تسنض واحد شي في حناشي تهضر ديدس تملا الطيدكا. اوكي تراك دينير يوزنتي كلت مالك ليروبور كي تدور dans l'Angleterre إنسان يدور تونس. باش واقيلا داير ان جوار ناغ سيني كونطرا ناغ اول سواء كان في الواحد ناغ واحد شي في بوركوا يتساوي ذا باس لي جوار ازكرم قانا كل جاسكا يسون با كابيل. وي. ايش يعرف تصور لي كابيل يعني بوكو بلوس لي كابيل. وي. يعني كي دينا وكاين الشهاده يوم القيامه. هناك الحلو هناك نكيا وين يديبون بلوس الى جيسكا وتقال هذا عربنا هذا بركنا هذا عربنا هذا قبيلي وفي كدويه زياده الى جيسكا هذه دواء صار باش تسبع حاشا لكابيل ولاش تدير ولكن يتقاد زفت سكينايد باش تستدير جيب غاديني ما بدل السبع كان لكابيل بالك جيسكا الصودا راك غلب غيس هناك كي وين يديف كان جيسكا زياده. وي. وتوقع مع عرب ناغ ذا قبالي ناغ توقع عرب. tu as compris. وي. ايه فما بيان سور فوالا مي محسوب اون دور دو سا.
ذا شو نظني زمر داويض في محي شريف حناشي كان ان تيمونياج في اللاس امك يمكن تسواليض ديال الصقاد امك لا ما حتشوف ما حتشوف سانسيمبل كوم اكني نتوالي مع بالوناس نتوالي ما حتشوف باراي ما حتشوف في كاد يسب نفسي سوكيت كني يسب الزعماء كثورا سب الزعماء كثورا فرنسا ثاني يسب نفسي زعني في لاجياسكا مالوغوزمون لي داني طوغين مين يكفو وسعنا شي طوح القيمه باسكو لا بريسيون في الناس غادي يلحق على كل حال باش يدينا واقي نوفو بريزيدون كي محمد الملان ساعه كونفيوزيس يبا دوني بو لا جيسكا بلوس غرزاب نو ما حسيت يصاوض البغيس يصاوض يعني ميكزمان كان يعني القبائل اوك اون جينيرال لو كان ميكفو دي فونس كبرت يوسعن ماشي سلاحظوني زياده وهناك كشكا نكيو حميره شنيا دونك الناس يوضد لوان باش يدير لازم فلاس ديفون يوضد لوان باش يديروا حد جاجسكا لوان يدي بضن خاطر واشو يفكاد داتاس والزمانه ديالنا حاينس لاجيز وزمانه ديالنا ولا جاسكا مين يبضد لوان سي فيني مي لا بوني يدي بضنا كنيا وكان سهاله الشروهيه ستو الحلاوه وي ماشي كني كفاكني لاحظوا زياده حناشين الى فيسا الى في دي نو واقيلو خاطر تنمير تاع شي بعيدين غير فروق تنميرتي ميرسي بوكو يمدي كضيدنا تنميرتي ميد السولط فوالا داك تشجع سلاميك ولا شنو غادينا ابا مرحبا سلاميك تنميرتي بقى على خير الحلو دونك هكا السلسله ديال الحلوم دي لونجلتير دونك دي ساول الرشيد الباركورينس كشيني ثلي غيدس ذاكيني براتيكمون بالك واسمي تورار ثلي غيدس نوط نخطا نو اسمي نو شفي غاس اسمي تورار مي اون طونك بريزيدون اللي اكوز باسكو وي الى قصدت تقصد بليك مو جي كومونسي لا باريس en 84 وي il avait déjà un peu quitté l'équipe en tant que joueur. Oui. Et donc par la suite il est revenu comme dirigeant. سنودي سوالن سنة هذه رجل. الو اسمع الدموح. لا سلامة ودي سوالن انا ودي سوالن. اسمع الدموح. لا سلامة انا ودي سوالن. سي باري. انوا؟ موموح سيباري دموح موموح سيباري لا سلامك موموح قم كان هذا الدفاك قم كان يذنا سلم يا رشيد سوا السلام يا رشيد سوا رشيد حمود تاعنا السلام اتاني سلاي اكيد روح روح صوت غورك وي دمو ذاك ديني فرقزني مو ثلاث رحم ربي درقز العالي موح شريف ثلاث رحم ربي وي الا قصت سوناري مذانا يخدم يلا جيسكا وي ضاق دينا يخدم جيسكا ان كانت شهاده فلاس غير الاخر ان شاء الله قريب مشطوحه كي 41 سنه وي شاك دينا دار كاس العالي ودي توغلا بريزيدون منا وي الا قريب سي لابورت مي كيف ترحم ربي على كل حال ان شاء الله ويا شرفا ليسونسيال جيسكا يخدم فطاس فلاس دنيس فاميلت اشاك دينا كاين غير الخير يعني كي مشطوحه على كل حال سنه مليح دار كاس العالي سملي الطيده كاكيا ما رشيد نعم ثم لا الطيده كاكيا تهضر ديدس انا ما دمو نياك ثم لا الطيده تهضر ديدس هذا دم واحد كاين يتقص تقصي راه كودس هضر عيدس انا ديرني رفوني هاك ديال جونفيني 2020 لا غادي تمورت يسد الريستورون نو فاس لاكاروتير الحمانه قصر عيدس لا غاس دموح داين تعيط تحت ستافورد إلى دموح وزمير غير تحبس شغل انسيروم شغل زميره راه شغل محشي حنا تقصد جيسكا سي داين دوزيام فامي نس سي جيسكا وي شريف وي سد اشاك ديني ترحم ربي سي دوماج يروح لنا عيوننا مركز ميناش ثم راح فاش يفكر ربي كل حنا نروحو كانوا مكني يونس تريميرا سنوفا دول العالم
ايسونسيال يعطيك الصحه اش تخدم يعطيك الصحه اش تخدم داكشي نيس فاميلت وبون كوراج ورحم والديك وني سي رشيد حموتين يعطيك الصحه مكتشيني صوت مليح خرج موحد حنا شي مليح مليح صحيح او بون سواري ميرسي جاك لهنا الدموع ميرسي سلام رحم والديكم السلام عليكم سلام صح دونك فوالا سليضه سيدي مموح كمل غيدا في الباركور مشى كان كويس Le parcours Nirak, lui, je sais que les statistiques, les archives, c'est que son dernier match, il avait fait contre le Vita Club du Zaïre. C'était le 23 ou le 24 septembre 78. Oui. Au retour du match, Inès Nalhafsakh. Oui. Donc c'est à partir de là qu'il a mis un terme à sa carrière. صفرا كان هذه فكواليس معليش اكيد سكوبينا راه اوبليجي لا سلامة غنويد السوالن الو وي غنويد السوالن لا سلامة الو وي اكين السل غنويد مساء الخير الدموع الزول في الاول الزول لا سلامة كان وام لكن سوالا ظارفي سي سعيده العربية انت تسولد بليده سي سعيده يا سعيده لا سلامك لا سلامك سلمة في القبائل صافا وفي ولا صافا شويه صافا يعطيكم الصحة أنا j'ai été chargé de vous transmettre les condoléances à toute la famille de Hanachi, de la part de toute la famille de la JSK qui habite Saïda, tous les supporters de la JSK et de tous les fans du MC Saïda. Absolument. Nous présentons les condoléances les plus attristées, les plus sincères à toute la famille Hanachi, à la suite de la disparition de cette icône du football national et international, en l'occurrence monsieur Mohamed Cherif Hanachi, Allah yarhamah. Oui. En deuxième point, je vous remercie, c'est-à-dire pour toutes les émissions que vous êtes en train de présenter au fond de la GSK. Un troisième point, moi, au niveau de Saïda, vraiment, c'est une famille triste. On est triste après cette disparition tragique. Que ce soit les supporters du Moulidia Club de Saïda et tout son entourage, toute la ville, il a été vraiment en émotion. Oui. Nous connaissons Rahma, où l'on l'union sacrée de tous les fonds de la GSK. On est en train de suivre la GSK, c'est une partie de nous-mêmes. C'est une partie de nous-mêmes. Alors, on appelle à une réconciliation totale de la famille de la GSK. Normalement, cette disparition, quoi qu'il en soit, nous allons باللي Mohamed Cherif Hanachi يخدم أطاس يخدم إلى GSK. Absolument. On peut pas le nier et nul ne peut le nier. Ces histoires, Nines, il est derrière lui. Absolument. Il est derrière lui. Alors, on fait un appel siégé en tant que fond de la GSK, en tant que fond, on appelle à une, c'est-à-dire réconciliation totale. Les dernières années, qu'est-ce qu'il a fait souffrir? C'est la GSK, c'est une partie de lui-même. C'est une partie, c'est une deuxième famille Nines. Il a souffert. Et Addehdor Bilrachir, on a vu des choses se passer avec lui, tout en allant vers son domicile, à Trigman, à Chitman, à Sinina, les gens qui sont derrière les claviers.
تنميرتي في حلال عربي تحسي فينا تجبد كان ان العالي فوالا ما نبغى نطرحهم في اللاس دغا تجبد لي بو جاستي يخدم طاس بودي يعاون كيني ولا يظل يدي السرو يديون يظل السرو يديون وزرا ما توالف لا فيديو يسولد دي فرنسا يحكد تقسيط سيدس فريمون إلا قد تسلم تقسيط نصام واحد شي في حناشي امشي تيعاون سون لو كوناتر فريمون سي اكستراوردينير من بعد دوها على غورس نهضر في اللاس كمل واليك العربيه واه وي on demande aux gens qui aiment la GSK, qui aiment de s'unir. La GSK était sarnen. La GSK était sarnen. Akara, c'est une partie de lui-même. Moi, je l'ai côtoyé, Zagira Saïda, lors du championnat Milan, Mouloudia Club de Saïda. J'ai pris un café Yézes, j'ai fait des photos Yézes. On a discuté ça fait 4 ans, 5 ans. 5 ans, mais de Sorohor, Zagira et Tsaouit équipe. Avec Moussa Saïeb, avec Midrohna Zagir. On a discuté, on a fait un petit tour d'horizon. Il était, je vais te dire une chose à Mohamed. Zagir, c'est une personne très, 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 très estimée par les Saïdéens. Là, درنا لا في حناشي معسرين. Surtout, le dernier geste Nines, Asmi Sidi Khdem, lorsqu'il avait parlé du Moulidia Club de Saïda, il avait Asmi Zaskan 10 matchs à 8 kilos, et Asmi Sindina, Inès Gartou Saïda. C'est là que la cote de Mouhsirif a été crescendo. Elle a été crescendo, Alors depuis lors, il y a des gens qui l'ont côtoyé, il y a des gens qui, il l'a bien côtoyé. Ils sont connus, ils sont rencontrés Zagir. Ils sont rencontrés, c'était un petit aperçu. Pour te dire, que Hannachir, c'est de dimension internationale. Il est aimé par tout le monde, nous connaissons. Des fois, Ziriya Mohamed. Ziriya. On oublie. Mais تكونوا الكاز أصلك كاسي شويين. تنميرتي كنعرف إلا وين تسوال النظام إلا قاس النسل دونك شي واحد يعطيكم الصحة. Je passe le bonjour à Rachid Hamoutin. تنميرتي. سلم عليه. سلامة. دونك كاين ودار دي سوالا سيد سانتيتيزي ينوثد ليسونسيال بيان سور كنا ولين نسلا كوينا دينيم مي ديغني يلفو سانتيتيزي باش لو دي سيولن نظبون دي سيولن موفند توالي غادي هنا شحال ديونا دي سيول واحد 10 بردان ودي الطفاله ابيل مونكي ماشي لا فوتنا باسكو مالات السوال ميتسواعتني هذا يون داتيني السوال التليفون سي ديفيسيل بور موا باش تسعدي التليفون خاطر يا ان بروبليم باش تبلاصي هذاك يعني سا بو مبروفوكي ان بروبليم دونك اصوات غورون ما تفهم هذا السيولم تورا كان لو ميكرو ايت اوفير دونك ادرو على رشيد كمل غيدا في الباركورين سلي كاليتي Bon, j'ai participé un petit peu, j'ai fait partie de cette équipe qui a fait le périple en Zambie, mais en Coupe des Champions. Ça a été un truc qui a été quand même, on a été longtemps ensemble. Donc, depuis 93, parce qu'il a succédé, pour ainsi dire, parce qu'il y avait un directoire. Au lendemain du départ de Ben Qassi avec Midhabes la réforme, et on a mis en place un directoire qui avait à l'époque, il y avait d'abord à sa tête, il y avait Smith
Kames, ensuite. معليش دونك سي ان تروك امكن نخدم اسيني غادي يصبر وكاد يسون حميد واقيلا صفراك دوغالا غورك صفراك دوغالا غورك يربح فوالا يربح هذيك من رشيد رشيد يقار كمل ولي donc il a succédé au directoire. Le directoire à l'époque, il y avait une équipe qui était avec il y avait Morad Yousfi qui était président de ce directoire, il y avait Wahabet Mouguelet, il y avait Mouloud Iboud, il y avait Aklib Mejbar, il y avait Rabah Mengelti, il y avait Kamal Aouis, c'était tout un ensemble. Puis par la suite, c'était en 93, c'était au niveau du COS de la Wilaya. Oui. Où il y a eu un Nida et on lui il s'est présenté, il y a d'être président de la JISCA. Donc c'est à partir de là qu'il était devenu président de 93 à 97. Oui. 2017, pardon. Sinon, l'Irak, le Mchouaris, dès la première année pratiquement, il a été champion d'Algérie, 94. Oui. Par la suite, vu la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Algérie, la JISCA s'était qualifiée pour la Coupe des Coupes. Et en 95, on a remporté la Coupe 95. Sinon, l'Irak, il était déjà avant 93, il était président de section. Et c'est avec cette équipe-là, on est parti, on a pris le même vol. On savait de l'équipe parce qu'il devait ramener, pour encourager les joueurs, il a ramené les décisions de logement et de locaux pour les joueurs qui devaient jouer ce jour-là, pour la finale. Donc ils les avaient dans ces... Donc on était dans le même vol. Il y avait avec nous aussi Matoub, il était avec nous dans le même vol. Donc à l'aller comme au retour, l'avion il est bazak. Donc c'était la fête à l'aller, c'était la fête au retour. De l'avion. Et puis la particularité bosnienne, pour la petite anecdote, c'est que l'avion là il est Georgia. Et l'équipage est de la. Donc c'était un avion 100% cabine. Mais de nos rangs, nous pouvons dire l'équipe est revenue avec nous. Donc, c'était un match aussi. Il fallait tenir la bodique parce qu'on a pas gagné un penalty. Il a été grandiose. Oui. Il souffre 2 pénaltys et le dernier pénalty, si mes souvenirs sont bons, il a été tiré par Hakim Adden qui nous a donné la victoire. Donc Choc Diner, il a été toujours aux côtés de la JISCA, il a toujours aimé la JISCA, il donnait le meilleur de lui-même. Chou, il n'aimait pas la critique. D'où un peu ma brouille parce que moi j'avais écrit, je me rappelle, c'était en 2010, enfin 2009. J'avais écrit qu'avec cet effectif-là, la JISCA n'ira pas loin. Et ça lui a fait mal, la JISCA, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui pour lui faire plaisir, pour avoir ses faveurs. Or non, moi j'ai toujours dit, voilà, ما يناك يون تسوق مدارك تخسر يحملها ما قديني يون تخسر خاطر تخسر صافي دير بليك يفاك حاجه العاليه ماشي الحاجه. Donc ça a été un peu ça a été à partir de là, bon, on s'est plus parlé depuis. Donc depuis pratiquement 2009-2010, donc la conférence de presse. Je devais faire une conférence de presse, j'ai été invité à bon, la Sénégal, ça, j'ai pas été tendre avec lui. Bon, mais ça reste le président, ça reste pas l'homme. Absolument. Parce que je sais que quelque part,
peut-être qu'il me respectait parce que j'étais un peu وشعارة كي نقدر نصح معاه مثل الحاجات لا مثلارة وثلارة سي تو. نو مي ثاكيني عند لي ريسبونسابل الى رياجيست تسواعين فيزافي دو لا بريس نحضر هكا عطاس لسان عندها ريسبونسابل سي عجب على نارتيك دان جورناليست اسيدي على تبوث سي با نورمال. Pour la petite anecdote, il a eu une ثورة animateur vedette de la télévision nationale. Moi, Shrif, on partait sur Dakar. Il devait venir, moi, Shrif, venait sous Tsalivara. Il a Ouivara, Ati Sali. Il y a Mohamed Bouchamal le soir, Hasdin Maktour le soir, il y avait Mohamed Jamal la radio, la télévision. Non, il faut le laisser monter. Parce qu'on avait le même vol, oui. C'est l'USMA. اليوسما الحبس ديما ما كون نكمل لدكار يوثي جا رايغار خاطر في غاسل وينا il avait écrit il avait écrit on était à اسمه ça A11U A11U c'est au Niger. C'est vrai que mais de l'aéroport parce qu'on est parti par avion militaire de l'aéroport à l'hôtel c'était un peu il y avait à peu près une dizaine de kilomètres ou là 8 kilomètres, il y a eu une crevaison. Comme par hasard, la crevaison, c'était la voiture où il y avait Mouachrif. Oui, Mouachrif, il je vais expliquer un peu comme quoi il a échappé à la mort. Est-ce qu'il y a ça a été le boucan. Khalan. Et puis l'année où تكلت يورا le même journaliste تعرف اختصنا journaliste تعرف يورا بليك النار لها بد في دار حناشي. C'est-à-dire le manière de dire qu'il y a le feu à la maison Giska, نتا الناس وخم حناشي. Donc سقاسني ما شي فاضي رحمه ربي il était hors de lui. الناس وتسالي دارا ديال l'avion. Bon, on a réussi à quand même, mais malgré ça, tout ce qu'il lui a fait, et ben pour la petite histoire. Ce bonhomme, s'il est à la télévision, c'est grâce à Hanachi. Voilà. S'il est à la télévision, essayez. D'ailleurs, Mohamed Bouchama, il a fait un article sur ça le soir d'Algérie. Donc il faudrait, avec des nerfs, malgré الناس إلى بونك. Voilà. Absolument. Voilà. Donc. إلى واحد يسولنا رشيد يرجع الزول واحد يسولن الزول. يتسمانيس الزول لا السلامة ودي السوالن الزول دموحان وي لكن نسال انواع ودي السوالن الزول في كدموحان الزول لا سلامة سلمك يمكن حميد سول عيد دي فرنسا يبقى لا سلامك يا حميد لا سلامك داش راه غيدي نيض سلمك ça me fait plaisir ça sauter que صودا كاينه تو مي كونديليونسي لا فامي حناشي يا حناشي وسي فاس يعفو ربي وسعيد فلاس اي ça me fait plaisir يعني هاد السلعه صوتي كاكاد سي العمر تعزيه ياكي اي محشي في حناشي ديون البريزيدون والشغراء افي كاينين يعني جو مي بريزونت كي تقربوست حمله جياسكا كان يغدي كان يفادني يغدي كان كلش واحد جيت حناجي باش يعفر ربي صنفي د لابان والله عاري غادي مسكين صنفي د لابان مؤخرا مليح وتمني غاس الجنة وتوسع في الاسم ربي سبحانه اطاس ان شاء الله. الى فامي لا جياسكا الى قبيل اون جينيريك حمل لا جياسكا يحمل محشي في حناشي فلاس يعفو ربي السنطة كاكيت ملا الطيد حميد كيت النيضة نياك ما تسنط ما تملا الطيد تهضر ديدس تعاطى جياسكا ميلاك ثمورت ماشي ميلا ذاكينا ميلاك ثمورت يا ما تلعب جياسكا مي قال لا البريزيدون تروحوا على الستاد البريمير نوفمبر تنجا جياسكا حمل غادو حنجا جياسكا حمل حتى مولي ارثورا تسيبورت جياسكا نغا سوا هربي ادو غالا مزيك زمن حناشي زمن شريف من التورا il faut ديريني لان لا ديفيرونس
حنا شي لي اكسبيريمونتي ديال العاب اللي كان طاس يثمو تقبايليت الجزائر فريمون سي شوي تري توشي الفكره اللي وي إبا رحمة ربي تنميرتي كحميد ميد السولط في رحمة تنميرتي كطاس ونتمنى كيك شيني غافو ديك زاد موحد تنميرتي ميرسي بوكو افيك بليزير إذا نسغي مايد وانا نخلي هذا رشيد فوالا يعطيك الصحة يعطيك تنظر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حميد تنميرتي هيا بخير خير هاك جا الهنا هاك جا الهنا روح دويض حميد صاحت في الامان تنمير في الامان صاحت هو فوالا دونك حميد دي سولن دي بارين دونك نكمل رشيد لي زانيكدوت ناكي ظلين يحكي غير ديون تقصد الصامين ودي السوال النظام نوطر حميد قولني حميد السكين الله يبارك حميد غادي السوال الوقيله الزول وكاين لا كونيكسيون ينسديريت دونك يفهم هذا دعوت دونك حميد يكتب سميت ديالنا دونك ني اكيد يسول غير الصامين يظلين de Bruxelles, de Paris, c'est pas normal. C'est pas normal un conflit d'Akini. Qu'est-ce qui nous dit le Rajidken, Azul, oui, la Slama. Oui, la Slama. آخر لا سلام أنودي السوالان هذا مجيد انسى تسول ذا مجيد اسير باريد وي دا شي تبغي تعطي ديني ذا مجيد لا سلامك اسلم طاش يداوم في ليلة انا كذاك مرحبا سلاميك مرحبا سلاميك الو وي يا دم واحد سكتني هناك تظلي ما شريف حنا شي وي لا فريمون لا صنعت ولا تجاينت والله لا وي هذا مجيد اسمح سيساني ماني كارونا ترى التلفزيون وي هادي جا الكيكين خان جدا تنميرتي كمجيد وتصل ضرب مليح اليوم بروبليم تنميرتي يا بروبليم ودي سلاريس بحث السردات با نخدم هكاكي دونك يفون ميو وين دي سيولن يون إما دي سيولو بعض ذكون إلا قد يسعون لو سون لو روتور ديريكتومون دو البورتابل ينس لو موبيل ينس ماشي غنصراجو لو روتور ديكوتي وقتها دي سيول هذا مجيد الو هذا ماشي التشوري ذاك اما مشيت ما راه تهضر ضيدنا الا قاعد تسمح سيصدين كل يوم ما تسمح سيصدر التلفزيون شارع على التلفزيون تمو امك لو روتور ديك كنت كاين طويل بزاف بس راه ولا ماشي شارع على التلي معليش داكشي تبغي تديني اصوض غورك انا نصوض غورك يني شارع ديني سرنات ناطر النظام ساكنة ناطرة في الدمو حفلة سي فوربي ترحم ربي انا كنت مو شميز ما ديك اوركزي لا كابي ليا من تسا وين امبوسيبل ديال الفوتبول لكلش لا صاش هكتيني الو كذا كي انا كي خاص نروحون رابيدمون يظل مثل ولا غادي لونتيرمون وكاين كل تنميرتي كمجيد تنميرت خطي مجيد الو روح رشيد روح مجيد السلا جي كوبي ذاكيني خطي كوني اخلاق الذاكيني سي بور موديري ما ديرو حيون باش هذه السكراينات خطي نكيو تعدين ترى النتيجه تنعاود اتصوض غورك رشيد بون كان دينيغ بليك ثورا nous sommes en train de parler
du président défunt, du défunt président, il faudrait rester un peu dans ce contexte. Aujourd'hui, Mathieu Sagadninin Wafwa, نعطي تسجل لنا في زواره باللي كيلاق ترى نخدم الا قالني لي يمكن ناوي شويه صواب absolument صواب il est qui et aussi c'est un peu je souhaiterais voir un peu les interventions de tout un chacun porter sur un peu la personne la personne du président défunt. Il faut dire aussi que Hanachi il a succédé aussi à des monuments en tant que président. Il a succédé à Mansour Abtouch, à Omar Belhoussin, à Abqadr Khalaf, Ben Qassim Boustad, ils ont manqué de leur empreinte, à chacun son époque. Absolument. Ils ont marqué de leur empreinte la JSK وثلولة كان l'Energaz Nitchetfen Machif il a parachevé un peu ce qu'ont fait ces gens-là. La nouvelle direction elle commettra peut-être des erreurs, mais s'il n'y a que celui qui ne travaille pas qui ne commet pas d'erreurs, elle sera comptable de son bilan. Mais on n'a pas à juger les uns des autres parce que il faut juger un peu la JSK. Parce que ce club il ne s'est pas construit comme ça. Absolument. Pour revenir à l'époque coloniale, il y a des gens qui ont été torturés pour la JSK. Donc السقي نغد بلي كي لاقا نقيم كان نصوض الرحمة والجزائي مثل mais je crois qu'il ne faudrait pas un peu la mémoire il faudrait la préserver. Voilà. Donc pour revenir un peu il y a un appel, il n'y a pas de souci. Il y a un appel يدنا نودي سوالن العسلامة أزول آخر الدموع أخير العسلامة أزول آخر الدموع أخير كاين الحميد في لاس فيغاس. العسلامة كحميد. تعدنا خيري مسيو حموتان. أخير عسلامة. عسلامك. الدموع يمكن فادينا يمكن كان سيني مسنة الدموع هادني كان سافر بمحشي بحناشي. وين؟ نتقانا كالدموع داين كان الهضره كي بطاس تهضرنو كاين جمره بيان هذه السلوك الهضره كتهضرنا سميك الذي الدونيت دور الحاجه كاين اساس ملي كنلعبوا ربي سيت دموع كذاك ليبوكريزيا كيخير لنا دموع ولا ديريت صافي مالك ما تصدقوا كنهضرنا يتقارنا يا خويا سيعبوا ربي داين الدموع ابسوليومون دا هو العادي انا سيعبوا ربي يخدم فوالا وي داين ترم تقارنك ليسي سا فامي ترونكيل باسكو الهضره كيخير لنا حاشا المالادي تساوي لا فاميس باسكو بزاف سي ترو ليبوكريزي سي ترو بعض الناس الحاجه ضاني كان هذا بس يسمح هذا مو حد راه الحاجه كان وي في الديكلاراسيون اللي خدم مسيو عبد السلام سا سفي با سي با لو مومون وي الحاجه فايض شاكم تقارنك صار ليسي موحشين في رحمه ربي يموت ليسي لا جي اس كا ترونكيل شاكين غادي يخدم شاكان سا بيريود ترى نوتر بريزيدون مسيو ملال باسكو هضرنا كيقارن جمره بيان ديالي بريزيدون دونور il faut être réaliste il a demandé ça il a reçu des بالغاشيات il a fait des étiquettes il a demandé monsieur Mlal a déclaré au plein chaîne télévision j'ai demandé être président d'honneur il a pas accepté oui c'est vrai دابا حنا خاطي il a déclaré ça نقول السلي غير donc je peux pas me prononcer والسلي غير ما السلي راسك شتيني donc c'est bon والله راه دابا حنسلاي سيناتي ديريكتومون سور لا شين على هدا كو بيرسون راح لي ميسيون على هدا فتوالت لا ديكلاري ديريكت انا جي دوموندي اتر بريزيدون دونور لا با اكسبتي انا كي سي كي نا با اكسبتي اني وا سي مسيو عبد الرحمن ربي محشي بحال هذا الرحمن ربي قبيله لا با اكسبتي اتر بريزيدون دونور ذنتي وين تبغينا راه دمو ذا محمد الشريف اي وين
اكزاكتومون l'un des enregistrements. وتشري غير هاد الانسترومون دموع حرام لا روح بوق لي تدموع على ديكلاراسيون تخدموا كنمشيو من لا تنفصل. حميد لاس فيغاس غادي يساوي. حميد. Oui, monsieur Hamilton. Bon, je crois que ce qui a été dit, je crois qu'on laisse ça pour chacun, à la limite, chacun lui-même, il a emporté avec lui ses secrets. Oui. Encore une fois, c'est de dire qu'il n'a pas accepté d'être président d'honneur, c'est un peu souiller sa mémoire. Je crois que, bon, personnellement, je n'ai pas suivi ça. Mais bon, il faudrait un peu rester dans les performances, rester dans l'œuvre. Bien sûr, non. Voilà, c'est rester dans l'œuvre. Seulement, je vais dire que éclairer les choses, c'est tout. Inch'Allah, vous avez dit ça, on شتيني سليضة سكاكي لا ديكلاراسيون. يمكن سليغاسيون بيرسونال دموع. شيعة يدلو ليان كومام. والله راه مونقلاج فيديو شو سور الهداف ليميسيون دي هدام ميم سور لي جورنال تو سا. وي. توان مادام واحد سكروا وكل لا فهم كيقارنك وبالك لا ديريكسيون كيهضروا دوك في الشهر كدام ان شاء الله هو كذا كيدي سوا انك يفون كونفيرمي سا ان شاء الله. با مانيبي قارنك انا نسكروك لا ديزاني سيتو لا لله سيتو شاكر هذا 5 شغليست سي ابور بي ترى باسكو jeter des fleurs comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, salarié. Ça sert à rien. Quoi ça sert? ولا الشد الفايدة دناوي ولا كل قيدة ولا rien du tout. Absolument. Surtout chacun qui قارنك سي عبور بي سي تو. يعطيكم الصحة دموع سمحتي كلمة عطلة شوية. تنميرتي معليش يا حميد تنميرتي. هيا بقى لك. هيا بالسلامة. صح. تنمير حميد يفكر عندنا المواكب كل ساعة دونك انولي اودي السوال دكاين اودي السوال ازول الو وي انودي السوال. السلام عليكم. لا سلامك الصوت ارتماين يسوقم شويه ها فوالا هذا هي سناس فوالا طريقيا انواع نودي السوال دنيت. هذا مالك سيباري العسلامة كان مالك داش راه غيدينيض فلان en fait كيفاش دينا ديجا في لاسياف ربي مسموح شريف حناشي il était un grand homme un grand président qui a servi la JSK bien sûr كنت ترى سي جوست كاين ديني غاول سلي غاسيل المسيو كي قاعد دار مكينا في بريزيدون دونور اي با ايفيكتيفمون ما منكس لي غاس اكتش كاع كيني ابري اون فيديو عندها مسموح شريف حناشي سور البلاد تيفي ذي مصر بوندون لا كوب دافريك اني ذا اذن دينا ناس 80 سنه انترفيو البلاد تيفي اني ابري قصرنا كيدس ابري هضر فلاس فلاجياس كاين ناس مون بروبوزي ديتر بريزيدون دونور اي جي ريفوزي ما شريف حناشي اكزاكت فلاس يا فورم خلاص ابري كاع الانترفيو كاع كاع يتفكر دقيقه اكزاكت ندي دينا الشغل كتوالي با تري بيان دونك سي كلير سي بون سافوار وتنزرار والله ما سليات واكيني دونك سي واكي ماشي ملال مس حناشي فلاس يعفو ربي اثير حمر ربي على كل حال سي ريزون كل يوم كل يوم كومون راجي لوسكون لي في اون بروبوزيسيون يسالح قيس يعني ون هذه قبلنا هذه وين سي كوم سا bien sûr non chacun est libre non c'est juste pour dire les choses comment voilà c'est tout sinon bien sûr chacun est libre mais voilà حنا شي un grand homme يقول قرنك شكل وقتي شي ساير كازنا كشكل وقتي ساير كازنيس فوالا ابسوليومون فوالا ان شاء الله on va avancer فوالا il faut كان تريسبكتي ركازنا واذا كي قاعد دنا واذا بوسنا واذا كايلين الا كانت قدر يركزنا سيتو الا قدرتي لي القدر فوالا سي لو ريسبي صح الا قديما تقدر كسوسوا ذويني عدنا ذويني لنا ذوينا راه دياسن
الا خشاكي وناس نتاكل القيمه ينصب فوالا باسكو كمون افي وانت كرا القيمه ويا دونو سعر القيمه ذاك ماشي ديني ولا علي مالك تنمرتي فوالا عاود ديني كنت جا شوي ان بو اوكوبي والله سولا كان سي جوست لي شغل لكن استيان والله شوي مال لا فيديو كيني اكتي تجي كاع راك تفكر ميم لا مينوت اندي دير كا تو فا با بيردر محسوبه توالي تاكل انترفيو اتوالي ديريكت شغل اي فوالا بيان سور باش نضل ندير عالي ديالني سي بون سافوار فوالا تنمرتي ميرسي يا مالك اكنا ربي سالي صحيح تنمرت donc voilà Akagi il y a eu le décès il a fait un parcours exemplaire يعني الحقيقة يخدم يبوي لي تيتر تصل لي تيتر يبوي نالا رشيد تصل لي تيتر Nérac en tant que joueur il a remporté 3 titres dont un doublé en 77 une coupe d'Algérie. En tant que président, il a remporté 2 Coupes d'Algérie, 94 et 2011, même à 96-2011. Il a remporté aussi plusieurs titres, il a remporté 4 titres, je crois. Il a remporté 3 Coupes d'Afrique successives de la Champions League, de la Coupe de la CAF. Et il a remporté une coupe des coupes, c'était contre Julius Berger du Nigeria. On a remporté la coupe de la CAF, on l'avait remporté contre contre l'Ismaili, contre l'Espérance du Sahel, l'Ismaili d'Égypte et contre le Canon d'Yaoundé. Donc non, contre le Canon de Tonnerre d'Yaoundé, je n'ai pas. Donc ça a été un peu les 3 finales. 3 finales avec 3 entraîneurs différents. Donc il y avait Ounaf, il y avait Mahedine Sanjak, il y avait Mouassa, il y avait Jean-Yves Ché. 95 il y avait Jafar Harouni comme entraîneur aussi. Et il a remporté, la Coupe d'Algérie, il a remporté aussi des titres avec Jafar, il a remporté des titres avec Ounaf Azdene Djoudi, il a remporté avec Moussa Saïb. Et on a été aussi en finale du championnat d'Algérie, on a perdu contre le Mouloudia 1-0 à Oran. On a gagné 2 poules, la poule centre-est, poule centre-ouest, et la finale, la JSK avait été à la tête de sa poule centre-est et elle était aussi à la poule le Mouloudia centre-ouest. Et on avait joué au 19 juin d'Oran, une erreur du gardien de but nous a coûté le championnat. Voilà. تنمير الرشيد pour tous ces détails. إلا واحد يسولن أسيد نسل أزول واحد يسولن أزول في الأول بالعيد باري بالعيد باري لا سلامك بالعيد مكي تسيري تصفها نسلموك في اللون نسلم مسيو حموتان اللي قلت تشيني وكذا غادي يسلوني وندي يسلون وين لا سلامك دنيني في لو بريزيدون ريجان ذيني وارن كنا ديني بنادم ادي صليله ولكني اديو دو دير اديو ذيني وارن مي يمكن نبدو سوا ازيد انا سنيني ميرسي سنيني ميرسي ايواني ديجا خاطر من وجا ثورة محشرف حناشي اسمي عاش دونك عاش من كوني من مدن مرة تواشولتي سور كلية من الحباب من لي سيبورتير ذم ذا نورمال ذم ذا يتعشيق خميس يتعشيق المدن يتعشيق الجيران دونك بنادم ماشي كان ادنا نهضر في البريزيدون طونك بريزيدون دو جي اس كا مي ادنا نهضر طونك بريزيدون هيومان ذا العبد ذم ذان les comportements de l'ouvrier, les comportements de la société, donc ذيني وارن دونك ادني ياسني محشرف حناشي ان شاء الله كان يشدي ترويت ان شاء الله كان يشدي هذه الجنوث جاب دان فيد ذا مقران مش قارني وقاذي كي خردون جاب دام كان فيد الفوتبول الجيريان entre le président, les plateaux et la société, le gouvernement. Absolument. Donc, كان ينوا واد كان بليك مسيو حناشي
يعاش دي مومون يوارن مليح 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 قليل لي بريزيدون يكزمن انت صدر نادي قال ديال السكري نادي قال ديال لي تيموان لي بلاطو نغي لي جورنو يحضر متقارن لا ديسباريسيون قاسمي يعاش لا ديسباريسيون ايبوسي دونك يعاش لا كريز 2001 دونك زمر دي مومون دور بنادم اكنه انت سيبورتي يعاش دعناين يلهان يبود لي كوب دافريك يصفرحوا كل ركبه عندما لان دونك ابرنت هذا غون زمر دنيني يعاش دو جينيراسيون يعاش دو جينيراسيون عندها لا جينيراسيون يسعن لي مويان يسعن تو لا جينيراسيون اللي يسعن لي مويان دونك يعاش دو مومون ينحاف فوالا إذا غادي عاش لا ماجورتي دي زونترينور دانو كلي 46 entraîneurs 46 فوالا 46 entraîneurs سون كونتي شحال زعما دني دي ملي جوار قاعدين في les joueurs ils sont nombreux aussi un millier non 2000 لا mais il y a eu beaucoup de donc ماشي يونوا ولا تيديني بنادم انا عايز اديني غير وقال دي ستيموانيين وقال دي هضرون سي با لو مومون دو فير دو لونكيت تمذن يبدا فور بين ان شاء الله امكاني لي ترويث ابسوليومون دونك مسيو رشيد حموتان دونك متقارن ثورة لا ترانزيسيون متقارن ثورة اونتر دو جينيراسيون ماشي ذيني وارو وي الو وي كاين السل ماجي سي تو افي. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que Hanashi a succédé aussi à des grands hommes, à des gens qui ont marqué de leur empreinte la JSK aussi. Hein. L'histoire de la JSK, elle ne s'est pas construite comme ça du jour au lendemain. C'est vrai qu'il a été l'entraîneur, le président le plus titré, mais aussi il faut dire qu'il y a des hommes qui ont aussi marqué cette formation. Donc, essayez, voilà. Il y aura d'autres hommes. Le plus important, l'immigré pour la petite anecdote, le bus de la Grande Poste. Et يوقع ما دياو ذاك البus كان هذه اتشار ما دياو ذاك البus هذه اتشار et c'est pas comparé. Il va, il revient, il dépose le gâchis. Donc l'histoire c'est un peu ça, l'histoire ce sont les hommes qui la font et ce sont des hommes et des femmes, il ne faut pas oublier aussi les femmes et il y a ceux dont l'histoire retient réellement le nom ou d'autres parfois comme on dit ceux qui sont jetés dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai rien inventé, mais encore une fois il faudrait se dire que سارة بالك le club هذا يقيم ديال قاشوش هذا يقيم en première division هذا يقيم il va retrouver un peu son lustre d'antan parce que الحاجة سيقيم من ce qui est resté au travers de la gorge de Mahchef Fatih Hamarbi, c'était de ne pas avoir été champion ni en tant que joueur ni en tant que président de la Ligue des Champions. Ouais. Donc ça a été ça. Il aurait bouclé la boucle comme on dit. S'il avait été champion d'Algérie, Asqara champion d'Afrique avec la nouvelle version de la Ligue des Champions, il خدم الجهديس باش نعوض نبض en demi-finale contre le TP Mazembe. Qui au passage, parce que moi je retiendrai toujours la venue du TP Mazembe, en demi-finale. Il faudrait que nos clubs doivent un peu s'inspirer de ce genre de clubs comme le TP Mazembe. Le TP Mazembe, il était venu pour préparer le match, il était venu une semaine avant. Voilà. Il est venu... Une semaine avant, avant le match. Voilà. On a tout fait, même à l'époque. Chferas, on avait tout fait pour que cette équipe-là n'ait pas le stade pour s'entraîner, Moi, j'estime qu'à l'époque, il fallait dire voilà une équipe, on doit tirer vers elle. Parce que c'est vrai que le président Moïse Katambe, c'était un puissant homme d'affaires. Il a fait venir un jet spécial. L'équipe est venue avec un jet. Pour la petite anecdote à Majid, c'est que ils ont été à l'hôtel L'Akhdija
بند اكلسن les ustensiles de cuisine. Voilà. السبون التيبي مازامبي يبدا الكوزينين يبدا يخدم الناس يسوفا يخدم لنا خديجه ست كوزينت يبدا ان امبوازونمون يبدا فوالا بويند ميم هكذا قرا بويند ميم جو مرابيل زراغثن بويند ميم القزانات النمسان هذا السبون فوالا. Et il a ramené avec lui, comme c'est un homme politique, il a ramené avec lui tous les députés de la région du Katanga, il a ramené avec lui le gouverneur du Katanga. C'est pour dire, le TP Mazembe, aujourd'hui, il a son propre stade qu'il a réalisé même pas en 2 années. Donc, ce qui est resté au travers de la gorge de Mahash Ferrassasni, on avait un peu... On avait fait, il y avait Guéguer qui était comme entraîneur. Ouais. Donc, la JSK devait franchir le cap. Elle n'a pas franchi le cap du TP Mazembe. C'est tout. Maintenant, depuis 2010, maintenant, avec l'affaire Eboussé, la JSK a été privée de Coupe continentale. Aujourd'hui, il faudrait arriver à une situation. Anida, c'est repartir parce que le Jumbo Jet, il ne s'est pas construit comme ça. Le Jumbo Jet, la JSK a failli descendre. Et on nous souhaite. Le canon arrivé avec Gelma en soupe. Donc, il y avait des moments, les gens, ils ont retenu la leçon, ils sont allés de l'avant. Bon, la réforme qui a contribué beaucoup à ça, mais malgré ça, la JSK elle a toujours été dans l'adversité. Absolument. Donc, il a comme vous l'avez si bien dit, Mouachrif, il a vécu son époque, il avait ses hommes, il avait ses qualités, il avait ses défauts, il avait ses forces, il avait ses faiblesses. Il a marqué de son empreinte l'histoire de la JSK. Je crois qu'on ne devrait pas se mettre encore à le faire retourner dans sa tombe. Laissons-le se reposer. Il a eu un bel hommage. Absolument. Un plus bel hommage. Donc, son nom sera retenu d'une manière ou d'une autre. Il va être sanctifié peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais l'histoire retiendra qu'il a fait pour la JSK. Voilà. Donc, je crois que laissons le temps au temps. Et surtout, il y a une expression que disait, je ne me rappelle plus si c'est Lamartine ou Voltaire, qui disait arrivera où l'oubli dressera sa chape de plomb. Donc il faudrait éviter que cet oubli-là ne dresse sa chape. Absolument. Pour qu'il reste encore toujours vivant, tant dans la mémoire collective que dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour moi, laissons la personne se reposer en paix. Voilà ce que j'avais à dire. كمل ولي كشتيني شي تبغي تكملوا درنو كان فوالي دينا ماس حموتان دونك انني يوقذ يهضرون يوقذ يديستيموانيين بور لا دوزيام فوا كوم كوا ما نحمل حنا شي نكمل بريديس نكمل ليستوار ديجا يحمل جياسكا ولا نكون نحمل جياسكا هي قاعدين عندنا كان ان بتي تيموانياج باسكو دونك اسمي اللي غادي يتمور خدمه ديني بي بي دونك سعنا بتيت فيلا اون فاس عارف نجيزي فيلا لي جوور جو سي با كوا دونك اشاك فوا ميدي تولي لي جوور وقبل يبدو الماتش ناميكس ليك الماتش مي سي كو اشون توالي ميس يشرح لا ديفات سميت خسر كونتر المولوديه فريمون يقيم بون مومون وحدوس زعما غادي نظام كانوا بورد لا روت وحدوس تالمون غادي ثلاث ديفات يقيم وحدوس تادين رشيد تكناس اخر تكناس سلامه دونك اسنيني كان محشرف حنا شي تجيضا كودايور امكانيه دي ترويث عطاكم صحه الدم وحد ان شاء الله
تنميرتيك ميرسي بوكو من السولض. صحيح. نرتو فات ارتيكل النظام ما يبغى ربي. فوالا دونك رشيد ستان شوفا. Un vrai chauve. Anouar. Moi, je moi, je ne connais pas de Kabyles. Moi, je ne connais pas de Kabyles qui ne sont pas chauves. Donc. Plus ou moins. Non, mais il a été. Esprit sportif. Non, il était à la tête, c'est tout à fait normal. Il a toujours aimé. Oui. Il a toujours défendu, même en tant que joueur, il mouillait son maillot. Moi, je me rappelle, c'était la 74 ou la 75. Il était blessé jusqu'à USMH. Il était blessé, il avait un bandeau sur la tête, et bah, c'est grâce un peu. On avait battu la Harash, si mes souvenirs sont bons, la 3-0, on a 3-1. Le 5 juillet, il a été l'homme du match. La défense, il a tout fait. D'ailleurs, mes souvenirs sont bons, d'ailleurs. Hein. C'est un renvoi de sa tête alors qu'il avait la tête en sang. Elle était la tête bondée. C'est sur un renvoi de sa tête qu'il a dégagé. Djabbar à ballon. Il a pris le terrain et il a passé à Dali qui a marqué. Donc je ferai cette histoire-là. Mais je dis encore une fois de plus que voilà, je suis en train de voir quelqu'un qui a j'ai envie de remettre un peu certaines choses. Il y a quelqu'un qui a témoigné, qui dit que le TP Mazembe a été par une équipe algéroise pour s'entraîner. Moi je dirais que non, le TP Mazembe, il s'est pris en charge, il a pris attache avec une agence de voyage via son ambassade qui a permis à cette équipe-là de peut-être que on a voulu lui donner des terrains, mais une chose est certaine, c'est que je suis témoin, c'est qu'ils sont venus de leurs propres moyens. Ils ont pris en charge, ils ont chargé une agence de voyage pour leur organiser le séjour en Algérie. D'ailleurs, à un moment donné, ils étaient dans l'hôtel AZ de Cuba. Donc, c'est pour la précision. Oui. Ils ont fait le nécessaire. Non, Zrev, essayer, c'est pour revenir au professionnalisme moyen. Oui. Les gens, ils mettent le paquet quand il s'agit de leur équipe. Oui. Pour la petite anecdote aussi, l'Ouest Tunis avait refusé de jouer, d'être hébergé à l'hôtel Amarawa. C'est la première fois contre l'Ouest Tunis. Voilà. Ils ont refusé, ils ont été hébergés à l'hôtel Orassi. Parce que pour eux, la CAF demandait 5 étoiles, Amarawa il était à 3,5. Non, c'est pas un 5 étoiles. Et ils ont été hébergés à l'Orassi. Voilà. Et ils ont été hébergés à l'Orassi. Oui. Donc, je crois qu'il faudrait un peu trouver. Oui. Il faut savoir dire qu'il faut aller de l'avant. Oui. Tirer son équipe de l'avant. C'est vrai que maintenant, pendant le match, avant le match, on a toujours vécu des misères en Afrique. On a vécu des misères en Afrique. Mais ça n'a pas empêché l'équipe de revenir avec toute parce que le matching contre le Smith, les Diables Rouges les Canary Devils de la Zambie, c'était le président de la République qui était présent. Voilà. C'était le président de la République, Youssef Slaskarin, c'était un général. Avec toute son armada. Et Esni, la pression, il y avait une pression terrible. On est parti au Bénin. On est parti à Porto Novo. Nous a parlé, l'équipe ne s'est pas entraînée. Elle s'est entraînée sur la terrasse de l'hôtel, la veille du match. Et il s'est dit, les joueurs. Mais aujourd'hui, il faut contempler. Aujourd'hui, il y a du renouveau en Afrique. Oui. Parce que s'il y a du renouveau en Afrique, parce qu'il y a aussi des équipes, à l'image du TP Mazembe,
du Raja de Casablanca, de l'ES Tunis, du Ahli, le Ahli d'Égypte, etc., qui se sont mis dans le monde réel du professionnalisme. C'est-à-dire ils sont en train de tirer les autres vers le haut. Vers le haut. Oui. C'est tout. C'est pas parce que Zarda Mohamed, qu'on le veuille ou pas. Oui. Il faudrait que les gens comprennent une fois pour toutes. Dans tous les championnats du monde, il y a une classe qui est préétablie. Oui. Il y a ceux qui sont dans le top 10, dans le top 5. De temps en temps, ça va une équipe mais sinon, ailleurs, tu as toujours les mêmes équipes qui sont en haut. Voilà. Il y a un autre Hamid qui appelle. سيدي مرحبا سي حميد. هسه يقول لي حميد لا سلامك حميد ما حميد ضيق قارن. الزول فلان الدمو الحمد الزول حميد سل طروازيام غادي يسولن لي حميد هسه كيقوان الله يبارك. بارك فيك الزول الدمو الزول دا رشيد. اخيرا عسى حميد. لا سلامك. ذا شردي نضا حميد. بعد هذه رحمة ربي محشي في حناشي هذه رحمة ربك ويدي يموتن. ميتنا رحمة ربي. عندنا كان تحضر في مانوال مازال الى الكوفيد كينيا. ذا الصح. تحضر تا كي مانوال ديال تحضر الى قرانا فلوس. وي. الى قرانا فلوس مازال الى الكوفيد كي تحضر في مانوال. اش غادي غادمو عيا الدنيا تنتي داك هكا كينيا هذه رحمة ربي حناشي يفكاد دي 5 جياسكا. وي. وراه كي جياسكا ديجا حناشي هذه رحمة ربي قراك جياسكا جا نسيت يركازل مازال لن يركازل. انت قراك جياسكا نمساك جياسكا طيب. بصوليمون. انت دير حنا موتاتي رحمة ربي مازال لن يركزني تمضيق القبايل لا تخدمون الا قد نعاونت. انا نشوف غا الدنيا جياسكا مازال تيليا وذاك يموت لن رحمة ربي. ماذا كليد مازال كاينا لي ريسبونسابل كليد مازال ملي سيبورتور الا قنفت داك جياسكا انت خرطك وين نديريو. ابسوليومون. انسى شي طاح ثقمات انسى ثقمات سورتو ثقمات هذا موحد. ذا الصح دا ولا. كاين يظل تنض الهضور قرزن مليح نض وقارن صحاب من الزيك انا كي القرح نغير الفرح يتمسمح نغاشي يثمغرا نغير مرحوم نغير واشان لاحظ. ابسوليومون. الا قارن مثلا إلا قالك شمتك إلى بوليميك وكاكا وين الموثنة رحمة ربي ماذا كنت مازال استدر مادني نكون يا استدر وين يكون حملان جياسكا إلا قال نرفض جياسكا هاكا الدنيا ذاك بغا الدنيا بغا الدنيا ضا يوث تمثال في مدينة دار رشيد دينا كيبي مازون بيون 2010 سي فري نروح ندير ديك ان افيون سبيسيال كان من السمانة ذا كي دزاير قبل اللاعبين كونتر جياسكا. وي. هذا مو عندي الفوتر بروفيسيونيل ولاش لعيب ماسخ تزير ويكيفن ويكيفن هذا موحد هذا موحد تيبي مازون بيون 2000 الى كوب دو لا كاف جي اس 4 ربحت 5-0 تيزيوزو يستربح 5-0 وي ذي هنا واقيلا نخسر 2-0 ونكاليفيي تيبي مازون بي هذا موحد على ليبوك سي كان دو كوب دي ليغ دي شامبيون دي 2010 امي 2020 كينين ربحان 3 كوب Ligue du champion, Ligue Coupe de la CAF. C'est-à-dire le palmarès, c'est Youlien. En 20 ans, Youlien. Les années 70, 60, à l'époque, c'est un 2 coupes de la Ligue des champions. C'est tout. Avec le travail, le sérieux et la stabilité. Là, les moyens qui disent Nadar Rachid, le palmarès, c'est Youlien. L'espérance de Tunisie. L'espérance de Tunisie, c'était la même chose. C'est un cas de Ligue des champions. février. Il faut travailler. L'histoire de l'Ali, un club c'est l'histoire. Mais il y a il faut être خسر il faut pas payer. كاش الدنيا غافوس دكفوس كني جياس كتالي العالي سماح العالي ديال تاكمات كدا الدنيا الدموع تنميرتي كفرشنا تحضر في منون صحيتو رشيد تحضر مانيك ويا الكش فوالا تنمير تنون ميرسي ميرسي بوكو من السول حميد تنميرتي فوالا دونك السوجي راجل كان ودي السوالن حسين يدي السوالن الزولا حسين لا سلامك
الو الزول مع سمحي الزول في الاول ساكي ماشي الحسين ولا اسم حسين دينا. داكور سي لا فامي خلاص ديف وشولت. اسمي من العناية؟ انكي اسمي ليندا. ليندا لا سلامة ما ليندا اقلق رشيد حموتانا نغماس يتوسنن. وي يتوسن عطاك الصحة غامي في بويضة ساكيدين فكيا. يتسكي يدنا يتسكي لميسيون اكين يدن نتا يدوي نخدم لميسيون اكين. ماشي بيان عطاك. فوالا. لي ديمونش سوار. يربح يبغى ترى بيان انكور ميو. تري بيان انكور ميو. سي اون ايميسيون كومون كي يدس نخدميت كل الحد نسماش ديمونس سوار فوت نشوغل كل الحد نقال في 7 هذا ساون لكن الى الكونفينمون نصب ذاك سار دونك في الخمس هذا ساون فوالا اصوات غور ملي بيني كرزنا باسكو نقال افون بصح نقال باسكو افون خدموا ليميسيون وحدي كان صافي سي بور سا سي لا بروميير فوا ولا فوالا تخمض كودس وي داكور عطاك الصحة فودي كرزن ديال قشنون فاسون هذا الحاجة العالية كوي فوالا كوي تخدمهم باسكو توجور ان بلوس دياوي الحاجة العالية كاساكي فاولاد جوست باش صوب الراحة الرحمة اكس بريزيدون جهاز مسيو حناشي في رحمة ربي ان شاء الله في ربي ديال الجنوف دركاز يخدمنا طاس الفوتبول الجيريان ودنيني سبيسيالمون الفوتبول كابيل الى جياسكا اسمي سي جافيد اين يخدم يونس يتسارع نتصاوض استجميت نتاري سوك تجميل ترى انا سوك يركازن يخدم يدس هكذا اما ذاك يورر يدس اما ذاك يخدم يدس او طونك بريزيدون يون بيرسون نو بو نيي اين يخدم في جياسكا فوالا سي بور سا نصاوض صراحه الرحمن ان شاء الله هذه يستعفوا واذا غنيكيت غادا ديرا كرا مسلاين لان كرا كنقارن يتفارسن مشادنيني يتفارسن زهودي ثواغيت لازم غاديني هكا نحملنا ديرن لي بوليميك ماشي قلاوان نسات ابسوليمون بصح كوني فوالا حناشي يموت في رحمه ربي يونس الترين يخدم وإذا غنيكيت ونتسارع عندها يغلط ماشي ما يموت يول انا تو عندها يغلط بصح توجور ما يمثل عبد نتدر توجور اين يخدم ذا العاليف بصح يونس دي تكسارع ميثين قرانية النادي يعيا وجياسكا يتساوي تا لا ديريف اسمي يخدمين العالية ياك لا كابيلو كيرا كونتريس نلوك الفيروس مي اسمي يعيا هذه جمكاني وياك ومن بعد يوغادي جمكانيس كرن داكا كرد لا كابيليت سوفريت لا كابيليت يسوفرون ماشي ثورس قارن لا نويدي ضرون لا نويدي ظلمن نكونوا نكتشما داك لا بوليميكا كيا يموت في رحمه ربي اين يخدم ذا العاليف يقيم ذا العاليف اين دا يغلط العبد يغلط الا اسمح زي غادي ودا غني كيف لات لي باج فوالا نيغام وين يغلطون يبغى ندير لا بوليميك وين سمحي نعم نيغام وين يغلطون يلها اسمح نيغا السمح وين يغلطون إلا نتسند الحوايج إلا وغلط إلا سمح إلا وغلط إلا وسفسد أغلاط سي بار إنيورونس بار هكا عدنت في السلوفة غاينات يغلط بنادم دونك وينا إلها السماح يتبع يتسمح كيشكي يونا دي يسفسد صافي دير ادي يسفسد ذات خسارة عيناني ذينا يتسعر من كوني اكن يبغو يلي الحال قليل باش ديلي يون ادي يسفسد ذات سفسد هكا غلطن يمدانا ذويذو يخدم نارا ويغلط نارا إما راه يخدم يون سي نورمال هذا يغلط فوالا بواكي بغا كمل اوالي بصح اسمحي لا في العالي اوبليجي سورتو وين يموتن نقار توجور وين يموتن السمحوط غلط السمحوط ابسوليومون فوالا وين يموتن اس نسمح مي سا غيست بنادم ما لا يغلط لات لي كونسيكونس يجمع بنادم يغلط ويتحاز على وايض الغلطان ديني كتحاز وايض تحاز توت اون بوبولاسيون ما تبغيض نكوني لي بوست سونسيبل تطفنا ميكي باسكو نكون جياسكا سي بلوس كان كلوب نقاري في دو مازال في دنيني سي بلوس كان كلوب وي
سافدير ما تغلط كلا جياسكا تحزوك لا كابيليا ولا دي بوست دي بوان سونسيبل ما يطفيتنا العبد الى قال يغلط ما تبغيض بصح وين يخدمني غلطان Madame, Rachid. Madame, vous permettez, et pour un peu clore, je vous en prie, oui. C'est aussi tout aussi à votre honneur. C'est avec une dame, par galanterie, qu'on va clôturer un peu le sujet de Mouachrif. J'ai envie de tout l'honneur pour moi. J'ai envie de vous dire ceci. Et ça, je me rappelle, je l'ai vu dans... C'est une réplique d'un film, je ne me rappelle plus le titre, mais l'expression, elle est gravée en moi. Vous savez ce qu'il avait dit dans une réplique dans le film? Pardonner, reconnaître son erreur est sublime. Oui. Pardonner, c'est divin. C'est-à-dire que quand on pardonne, on s'élève au rang de Dieu. Parce qu'au fait, pour l'humain, pour ceux qui croient, pour les croyants, du moins, c'est que pour les croyants, c'est quand on pardonne, c'est on s'élève un peu au rang de Dieu, parce qu'il y a rahim. Donc c'est donc voilà, donc ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pris la discussion en marche, je l'avais dit tout à l'heure. J'ai dit que Thura العبد يموت يبوكو السريس يبوكو اجاروجي يخدم يبوكو tous ses défauts. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que la personne en elle-même repose en paix. On doit parler uniquement aujourd'hui. Seule la conscience. Et je l'ai dit tout à l'heure, madame, l'histoire a toujours retenu les faits. Elle a retenu les hommes qui ont été dans cette histoire, qui ont marqué cette histoire, et elle a jeté dans la poubelle ceux qui l'ont marqué, mais de manière tout à fait, comment dire, en mal. Donc l'histoire, moi j'estime que la personne doit être à chaque fois quand on désormais, parce qu'il fait désormais partie de l'histoire de la JSK, désormais il faudrait retenir qu'il a fait un petit peu, pour ainsi dire, si on peut qualifier ça, le panthéon de la JSK. Il est au panthéon de la JSK au même titre qu'Abdelkader Khalafati Rahman Rabbi, au même titre qu'Omar Ben Hussein, au même titre que Boussad Ben Qassi, au même titre que Mansour Artouche. Certainement. C'est un monde. Certainement, monsieur, oui. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, et Mohamed, si me permet, on a d'autres sujets. Absolument. On doit clôturer, surtout que يبض الاول اني اذا الا كنكشم سينو ما تخلصهم لي 10,000 دينار ça c'est autre chose. خرب الكونفينمون واش يحصل غوري ذا كاين. دونك مدام معليش كاين شوف غادي معليش كمل وليم كمليني كان رابيدمون وي كمل وليم سمحي اون فيت ماشي تسمح نسميها راه توجور وين يموت ناس سمح المدن يعني هذا غني كي تنزرا باللي الحماله يحمل جهاز كاس كوليس محشري في حناشي ماشي الحمالوت يحملها راه يحمل ليت ولا شوي زراناكم مدن باللي كيتاوي جهاز كا كوليس يتاوي تكثر هاد التواشلتيس يفك كل وقت سي جهاز كا absolument. Le contraire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les polémiques, justement, mais il ne faut pas les polémiques. ما محشري في حناشير ونسلامات توجور جهاز كانت الحارزات il faut pas créer des polémiques خاطر هذا تسيين ولا quelques pages d'armée qui sur les réseaux sociaux بغانا تكري une polémique نظام اي قرانا نسميه يستاتيزيو الزوغ نسميه حناشير نكونوا الحال تمثال تفرز نديسيدي نسميه معتوب الناس ان شاء الله هذه قيم دي سماكيه ماشي محسوب باسكو اون فو با اونوري حناشي مي ان شاء الله هذه اللي تهنا في النظام كاع في نونوري يسعى امكانيس ولا انت معنا اديني تمثال تاكي الستاج نستاد باردون نعدف لا داين تفرز تدز مدام
تمثال تكيون اتنعرض ذر افريد النظر دونك كشما راه يلعب سنو هذيك مينيا هكا قلت كشما يلعب سن امتيش كي الرياضه سنيد امتيش كي جبدت تمثالت سي صا وهذيك مينيا كيكا معناه سمحي مدام محمد ما دينيض ويضك كشمند سمحي ما دينيض وإلا قران ويكي غاديش بدنا تسوقمنا كويتا كاين ميك مين هذا جفدت دونك تيكاضي لو جونسن il faut pas madame oui il faudrait un peu laisser le temps au temps. D'abord il faudrait que Stade Agadi fasse parce que pour le moment il n'a pas encore vu le bout du tunnel. Donc Arjo Adifak parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, quand est-ce qu'il va se terminer? On ne sait pas, mais Thora madame. Ouais. Voilà, qui zid نسموه بوزيد. اسمها ديلالة نسمي بوهلالة كي قرر القبايل. Thora, il faudrait trouver un nom qui serait un peu rassembleur, qui serait évocateur de toutes ces personnes, de tous ceux qui ont marqué l'histoire, tant de la JSCA que de la région. Donc il faudrait un peu ne pas trop polémiquer. انزل الصداقي من المرايفك اسماء رايفك ربي يعمل تاويل فوالا. ميرسي مدام. اسماء الدلاله نسمي بوها لا مدام. اول ما نقالوا كان باش هذا نفك فوالا السلام غون فودي قرزن فوالا ان شاء الله توجور جي اس كا تقيم جي اس كا ابري تو نكوني جي اس كا كان شغل فاينس حفيفير نبغى توجور اتشام كانيس واز دوغال هيفاس ان شاء الله باسكو تاكيدود منا من لاكابيلي دايا ونديني تجي غنول لهنا كي كنيهم ان شاء الله. تنميرتي Voilà, c'est pas galanterie avec une femme, on termine le sujet. Voilà, le sujet. Maintenant, on va passer aux autres sujets. Le deuxième parce sujet. qu'il reste 40 minutes, parce qu'il a qu'à تنميرتي ميرسي بوكو هولندا ميرسي. فوالا هكا دونك انا حبست ذاكيني ودار دي سيولن سي با لا بين هذا السيول لما غفت مسالت نحاجة يرحم ربي مازال نوغال غير تنطلت غف الموت تمتنت في الموت واحد شي في حناشي مازال نشوغال اثيد نسمكتاي مازال نسوي في اللاس مازال نسوي لي تيموانياج كمين يدبوي سامير رحت توالي ميكابيلين التلفزيون يسرو يدن كيظل ما يدي يسوي السامير ام كي يحكى يناكي يخص مسكين يسوع تنين يرسد لبسم باباس يروح دار تيزي وزو يولات يملا نسد واحد الشريف حناشي ورتيسين يولات هكني نسا يصالويتي ناس يسلم في اللاس نسا يرو ماركيتي دم بعد ومن بعد توالي تيشكي ساعه الخير تقولي يون يغاضيت يقصر شي طوح يدس يبويت فضرا ومن بعد سينا يبويت ريوت لابوتي يغاسيد يسرولا يغاسيد الفيستات يغاسيد الصباط يغاسيد تقن جديد يتريكوين يحكى داك يتقسطاكيني وعدان لسنين يتسوتن يخدم الخير يتسوت واحد شريف حناشي ملالي تدوينا الصميم بعد ناس ذنكي مش فلين وش في غارة اما يعدى الوقت النظر يوم فريدي مكتاتي دي ناس افكتيفمون شفيغ يعني امي بنادم ماذا يخدم الخير اكات يخدم واحد شريف حناشي كي ميتي يحكاو يتروق شيشني الصميم ميتي دي مكتا ينادينا يكشدم ميغ و يناد توران كي حسب غتم بابا فوالا دونك هذا رحم ربي واحد شريف حناشي هذا كان اد الحبس ذاكيني تورا هذا نوغال غير كرا لي سوجي نظن بالي كان عندي كان ديريكتومون السوجي كاين الرشيد لو سيستيم دو كومبيتيسيون ثاني يوغال هو فلاس بغانا نخدم دو جروب ابارامون لو اس ما طلب في لي زوتوريتي باش ادعاود لو سيستيم دو جروب سونتر جروب است سونتر اس سونتر ويست لونتون دو سيتيف ديالني طلب هي كاين لا جي اس صورا
تقرد شي غير يعني لي زوتوريتي سمكو ساعه غير تسويلات افيك بروبليم كونفينمون لي زافيون وتنقي لنا لا كنت ناسي لا يدفك من تسويلات مكان نقلا مولا سي جوست يعني انت تبعد امكانات تخدم امكانات تقابل الشامبيون ياكيني لاش السؤال اللي كشتيني غير رشيد في لا Je crois qu'on en a discuté à Mohamed une première fois sur cette histoire. Impossible, en l'état actuel des choses, impossible d'organiser un championnat à 20 clubs. 38 journées, impossible. Parce que Nérac, je m'excuse de l'expression, il faut être idiot pour raisonner comme sont en train de raisonner, notamment le président de la Ligue de football. Parce qu'il n'est qu'on on va y aller une année sur une année. Là, la saison se fait qu'au mois d'août, on va recommencer, tout va rentrer dans l'ordre. Ça ne va jamais rentrer dans l'ordre. Parce que quand tu fais tes 38 journées, ça reste 38 semaines. Oui. Et 38 semaines, il faut les placer dans le temps, en tenant compte, la FIFA, elle a choisi une semaine complète pour faire jouer les compétitions internationales. Sinon, un match qui se joue un lundi, qui se joue un mardi. Enfin, toute la semaine, les équipes à l'avent. Parce que la FIFA, elle a mis en place, elle a mis un canevas, c'est pendant une semaine, de tel jour à tel jour, toutes les compétitions doivent se dérouler. Donc, je ne vois pas comment est-ce que cette équipe, on va aller sur le développement. Maintenant, le Macol, c'est de revoir, effectivement, c'est de partir sur, à la limite, déjà deux groupes, ça va être forcé. Et puis, bon, tu auras l'histoire de la Sawara. L'histoire de la Sawara, elle est en première division. On a tout fait pour qu'elle soit en première division. On a tout fait pour que... Non, c'est par rapport... Oui, par rapport à ce déplacement. Par rapport au confinement, les avions, il n'y a pas... Oui, mais tu auras est-ce qu'il faut un avion spécial à chaque fois pour Sawara? Ça, c'est autre chose. Mais il faut... Apparemment, d'ailleurs... Oui, mais il faudrait qu'il s'adapte à la situation. Il y a bien... À Mohamed, il y a Younous Gouès, si mes souvenirs sont là, le cap de Batna, il est parti à Bachar par bus. Hein. Le cap de Batna, il a traversé l'Est à l'Ouest, il est parti par bus. Parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avion. Donc, non, je vais y arriver. Et là, comme il faut qu'il s'adapte maintenant. Où on existe ou on n'existe pas. Mais il faudrait que la compétition, il faudrait prendre un peu l'avis de tout le monde. Si aujourd'hui il y a une unanimité pour faire deux groupes, ça va faire deux groupes. Ça peut arranger Sawara. Parce que s'il est dans le groupe centre-ouest, ça peut l'arranger. Mais aussi, il faut trouver aussi un équilibre. Parce que quand tu prends dans ce championnat, il n'y a pas beaucoup d'équipes du centre. Hein. Nous, il y a Giska, Mouloudia, Isma, Smith, CRB, Paradou, il y a 5. Le reste, ils sont soit à l'est, soit à l'ouest. Ah oui, hein? C'est vrai. Chlef, elle est à l'ouest. Centre-est. Oui, mais elle est beaucoup plus proche de l'ouest. Oui. Et quoi? Sinon, le reste, ils sont pratiquement bon, un an le Mdia, Pistouli le Mdia. Oui. Mais sinon, le reste. Sinon, le c'est le centre. Voilà. À 90, voilà, je ils sont plus proches du centre. 6 sur 20, ça fait les autres 14-7-7, ils sont un peu éparpillés sur le centre, sur l'est et sur l'ouest. Donc, ce sont toutes ces données. Parce qu'il y a aussi. Est-ce qu'à Magragdini, moi je n'ai pas de quoi faire le déplacement jusqu'à Bouchard. Donc c'est bon, il faudrait maintenant, il est vrai que Melhaqis Sawara de demander compensation, par rapport au Covid par rapport, déjà, il y a certaines équipes qui auront du mal à supporter les frais de la Covid. Absolument. Parce que c'est Mazar Kchini. Si je prends un exemple ولا انا ارتيكل كتبت طيد فوق الناس ما تمرضى هضرت في المسلسل فورا مصدق شيني la PCR la moins chère elle est à 10 000 dinars chez le privé
Et quand tu es obligé de faire pour 30 PCR, ça te fait 30 000 dinars par match. Et sans compter le fait qu'avant le match et après le match, à nos entraînements, parce qu'il faudrait tester tes joueurs. Il faut toujours tester. Les joueurs ils donnent pour la délégation pour revenir rapidement sur l'enterrement de Machrif. L'équipe ils sont obligés de les mettre soit en confinement, soit ils vont les tester. Parce que pour voir s'ils n'ont pas été contaminés. Donc c'est... Non, la Covid sauf je t'ai dit que la Ligue professionnelle football projet français, elle est en train de chercher, elle va faire un emprunt bancaire pour prendre en charge tous ces aspects-là. Mais là, c'est aussi, en dehors du club, c'est à la fédération et à la Ligue nationale de prendre en charge tout ça, tous les aléas dus à la Covid. C'est tout. L'équipe nationale est partie bien par un avion spécial, donc elle est obligée de mettre à disposition. Il faut trouver les voies et les moyens pour que la compétition se déroule. Mais l'idéal serait les deux groupes. Oui. Parce qu'aller sur 38 journées, moi je m'excuse. Ça va y aller. on va le prendre بالك si c'est pour الزول ودي سوالا. الو زول فلون، الو مساء الخير فلون، الزول فلون كريم سيموريا خير هذا واحد. لا سلامك كريم. نبويد ديجا في حناشين نبويد كويس ذا شي تبغي تعطي ديالو تعطيها باسكو قريب الكونفينمون يلا فوالا. تعطي لها سي جوست باسي لو بونجور جوست بور فو et juste passer le bonjour tout le monde, c'est Rachid aussi. Voilà, c'est juste pour ça. Inch'Allah, bonne continuation. Inch'Allah, la compétition va se faire apparemment, j'ai compris. Ça, et vous parlez pour la compétition. Inch'Allah, ça va se faire bien. Avec toutes les dispositions qu'il faut et tout. C'est pas facile, il faut avoir techniquement toutes les dispositions, les conditions, surtout avec la Covid et tout ça. Absolument. Bonne continuation et pas en particulier de la GSK. Inch'Allah, c'est bien, c'est notre souhait. On va soutenir dans ce sens. Inch'Allah, ils vont commencer bien et ils vont être toujours parmi les premiers la locomotive Inch'Allah. كملنا justement الخدمة les défunts les anciens tels que Cheikh Mohamed Hanachi Allah يرحمه. De toute façon, grand bonjour à vous, grand bonjour à Sir Rachid, grand bonjour à tous les Merci. Merci. On continue à ça. Merci. C'est comme ça. Très aimable à vous. Très aimable. Merci. باتن ميرسي كريم ميرسي بوكو من السولط فوالا دونك كريم كملوا وليك سمعي c'est معليش mais c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui il faudrait que les gens aient un peu il faut assumer c'est tout qu'au pouvoir public d'assumer ce qu'ils doivent assumer. Ils sont dans leur rôle. Les clubs, ils ont leur part. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire ministère, fédération, ligue, ils doivent aussi assumer leur rôle. Voilà. Absolument. الزول المدي سوال. الو الزول لا سلامة. الزول الدموحان. الزول monsieur Hamoutan Rachid. الزول. C'est un plaisir de te voir, ça fait longtemps. شكون؟ أني دسميك أكيد يعقل. جو سوي دو تيزي وزو قرنس عمر لا فافاس من كي قرني عمر بوحو. أخيرا سامر واش راك؟ صافا. صافا مسيو رشيد. C'est un plaisir de vous voir avec Damouhan. Plaisir partagé de vous entendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, la dame qui a appelé, c'est pas pour faire la polémique, Nacho, loin de ça. Qu'est-ce que je voulais dire, que la JSK va continuer. Al-Marhoumat yarham Rabbi. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Oui.
دونك سي رشيد بغا كي تسمكتي رسمي يقول لي الستاد البرومي نوفمبر تيزي وزو جو me rappelais comme aujourd'hui Youssad Boumediene à l'époque on était avec بالقاسم توات يوسف عيش نخدم les entraînements l'athlétisme. Oui. Donc il nous a fait sortir monsieur Driss El-Qolli, c'est pas une rancune à chaud. Allô. وي كمل اوليك وتعطي لها راكن وتعطي لها راكن سي عمر باسكو قريب الكونفينمون رشيد غادي يروح يبعد شويه يكوبي فوالا دونك يعاود الدواخل الو ولاش تعاودت وي يا عمر الو كمل اوليك وتعطي لها a été coupé je m'excuse donc مي وينات المسيو القلي سفانا ils sont venus deux joueurs de la JSK. الو وي كاين نسل الى هناك ماشي لو سوجي با ساكيني ها الى هناك ماشي لو سوجي با يكوبي je suis désolé. Non, mais c'est le sujet. Non, il faut rester dans le sujet. Oui, dans le sujet. On reste dans le sujet. C'est Ammar. Allô. Il a un dans le sujet. Dans le système de compétition, dans le mouton. Voilà, il a un problème de connexion. Voilà. Donc maintenant, pour un petit peu aussi. Rapidement, parce qu'il reste pratiquement 20 minutes pour arrêter. Oui. Donc c'est pour un peu aussi évoquer, puisqu'il était prévu qu'on évoque un peu l'équipe nationale. Oui. Bon, pour l'équipe nationale, ils sont déjà à Harare, donc c'est pour ça que ils sont partis, ils ont fait même les tests PCR, oui. Ça y est. Oui. Ils ont fait les tests PCR, ils vont s'entraîner dans cette équipe pour jouer demain. Oui. Donc, il faudrait se dire, bon, l'équipe nationale elle a fourni un match, mais elle n'a pas fourni une grande prestation contre le Zimbabwe. Oui. Il y avait certaines lacunes, notamment en termes de relance, en termes de défense, parce que les Zimbabwéens, ils avaient eu pas mal d'opportunités de venir nous embêter. Tout comme l'Algérie pouvait tuer le match tout à fait au début. Ouais. Mais je crois que Belmadi il a assez d'expérience dans ce sens pour un peu pallier au point négatif de ce match. Ouais. Donc lui-même il a dit, il a reconnu aussi que l'équipe en termes de relance du jeu, elle avait du mal à sortir rapidement, alors que c'était la force de l'équipe nationale, c'était de sortir rapidement. Et donc voilà un peu mais sinon, je crois que cette équipe, elle a une fière allure, elle a une belle allure, elle est en train de donner le meilleur d'elle-même. Non, je crois qu'il faudrait lui faire confiance. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle motivation en plus de la qualification. C'est qu'ils sont motivés pour battre un record, c'est celui de l'invincibilité de l'Égypte. C'est 24 matchs. Il reste encore un match pour égaler. Il restera, donc normalement on va égaler contre le Zimbabwe si on ne perd pas, et essayer de battre cette équipe, de battre le record là, on parle de continuité. On parle de série. فوق لا سيري فوق لا سيري ليجيبت لا بروب نغلبت j'ai mal calculé. Non, c'est la série. Ils avaient fait une série de 24 matchs sans défaite. Ils étaient invincibles pendant 24 matchs. L'Algérie pratiquement à 2 matchs pour y aller, pour aller battre un peu ce record. Donc il y a encore une motivation supplémentaire. Donc, et puis voilà, c'est un groupe où les remplaçants ont su prendre, ils ont su un petit peu se mettre en valeur.
de manière très efficace. Et puis voilà, il y a un groupe aujourd'hui autour duquel Belmadi est en train d'articuler tout son système. On a vu un peu Brahimi qui est revenu, contrairement au match de préparation. Oui. Contre le Nigeria et contre le Mexique. Mais Fekirtagi, il a été bon. On a retrouvé le Brahimi qu'on connaissait. Absolument. Donc voilà. Et puis il reste encore quelques petites retouches que l'équipe est en voie, que Belmadi est en train qui doit certainement corriger. Et puis les conditions vont être tout autres aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va jouer à l'extérieur. Fort heureusement que c'est aussi, tout comme le Zimbabwe qui est venu ici sans la pression du public, il n'y aura pas la pression du public, donc c'est tout à l'équipe nationale. Elle a une belle carte à jouer elle est déjà qualifiée pour un petit peu asseoir davantage son hégémonie. Et son classement, essayer d'améliorer, parce qu'il faut dire que malgré qu'elle soit championne d'Afrique, elle n'est pas encore premier club, première équipe africaine au niveau du classement FIFA. Voilà. Donc on est obligé de gagner encore d'autres places pour réellement dire qu'on est le véritable champion d'Afrique. Absolument. Voilà, c'est un peu dans ce sens. تنمير فيك إلا سولد عمر يعاود بليزيور فوا وزمير غير كي ديزما يفوك يونا غادي يفهم يما ديما شاك فوا وزمير غير ذاك خما كي دحبسا دونك هاد السيير يسولد اون فيديو سي با نيسيسير هاد يسولد اون فيديو عمر دونك سولد كان التليفون دا شو تبغيض هذا تداويض اقلا ذاكيني اكن في كوال مي قريب هذا نفك ليميسيون دونك اون في 2 heures presque 2 heures il reste 3 minutes ما تبغى تعاود التليفون فوالا عمر تفك ضواليك وقت الزرع غا في السطاد لا سلمك عمر اونكور اون فوا وزمير غير هذيك زعما يمس رشيد حمودان زقل ليه الدار شاك فوا جو لي كوب يلاق يمرد يسيو اليوان يسلا غيد اون فاليدي باش اسنر يلاق غادي يصبر ما خلا دغورس دونك اصوات غورك عمر داشي تبغي تدينيض الو وي كي نسلا عمر سمح دموح الى انايا كان وغيتسوارا تقصيدين ماشي الوقت تقصيدين تورا تقصيدين ليستوار اين تاكويت ماشي الوقت اينس ماشي الوكيل للسوجي ماشي الوكيل للسوجي فوالا يسمح سي نوتر كوتي ما يسلا داك شي هاكو دار التلفزيون هادي هضر عمر ما الا تهضر ميرسي مسيو حمود تان il a donné un très bon il a donné un très bon statistique à l'équipe nationale. Oui. Non. Amar, on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir un peu sur les péripéties de tout. Voilà. Parce qu'il y a خزرت ثورة باللي كقلنا لون كوفر فو. Voilà, مازالت 15 minutes إلا غادي يروح. وقيلا ما مذي فراش. هذا واحد كاسك جو فولي دير كمل وليك عمر تحبسوا يفو كونتينيي دونك هذا اين دينا مسيو حموتان il faut combattre le record l'Égypte. Oui. Le record à Guinée, c'est vrai, beaucoup de gens ne le savent pas. Heureusement, monsieur Hamoutan, il a rafraîchi la mémoire de tous les sportifs là. Oui. Merci Amar, merci beaucoup. Il y a beaucoup de temps long pour y gagner. تسمح sur la télévision, ça pose problème. Et heureusement, vous êtes là. Monsieur Hamoutan, vous avez rafraîchi la mémoire de tous nos sportifs algériens qui ont oublié le record de l'Égypte là. Je félicite l'émission et je vous souhaite un très très bon courage. Merci. Et une très bonne réussite. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'entendre.
ميرسي يا عمر. هيا بقى على خير. دونك هكاكي براتيكمون انفك تدويلت ذا شاديني بتتر نزمر دناوي موزر غير ما تبع لونتارتيان تسعداني لاشين 2 عندك كمال عبد السلام pour la JSK. Il menace de partir à partir du 28 novembre mais il a الزلفاني وديبورين انا لا كافا شي توالير ذيك السمسات je dois lire bon quelque part il a un peu raison aussi. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce flou là. Oui. Parce que il a قصرت باللي il faut c'est pas évident de voir un entraîneur qui est de voir un entraîneur qui est dans les tribunes. Alors que il doit être aux côtés, les joueurs doivent le sentir, les joueurs il doit être là. Thura, je crois que la direction, elle ne peut pas, à mon sens, ça reste un avis, peut-être un avis avisé, comme on dit. Elle ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur pendant toute une saison à la tribune. Je crois que... On ne peut pas indéfiniment fuir le problème. Le problème de l'entraîneur, il doit trouver une solution. Parce que je sais que la direction a donné ses engagements et s'est engagé avec cet entraîneur. Il est tout à fait normal aussi, ce qui est positif, c'est qu'elle a maintenu la stabilité, elle a voulu mettre en place une stabilité. Mais bon, les conditions telles que... parce que moi je vais dire une chose, si la fédération ne fait rien, la CAF ne fait rien, ne serait-ce que pour organiser des stages, des sessions en visioconférence, il versera pas le problème. C'est maintenant à la FAF d'inciter, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entraîneurs algériens qui ont envie de passer la CAF A. Ils sont bloqués. Oui. Ils sont bloqués eux aussi. Actuellement, je ne citerai pas quel entraîneur. Je préfère ne pas le citer. Il est en train de faire... Il est en train d'entraîner l'équipe algérienne. Il est en train de faire sa formation, son recyclage avec la Fédération internationale de football via la visioconférence. Voilà. Parce que la FIFA a organisé des stages de visioconférence. Ouagui, il est en train, avec la Fédération française, ils sont en train de faire des stages en visioconférence. Voilà. Donc, maintenant, la balle aussi, il ne faudrait pas aussi uniquement tirer sur la direction, mais aussi la balle, elle est au niveau de la direction technique nationale, parce que, encore une fois, les Tunisiens font si chida, parce qu'ils ont exigé d'un entraîneur algérien d'avoir la licence CAF Pro qui n'existe pas. Il y a eu un essai, il y a eu un petit stage. Il y a eu un petit stage au Maroc, et puis ça s'est arrêté. Personne ne dispose de cette licence CAF Pro. Ça me rappelle, Rachid, il y a un film de bande dessinée, Astérix. Et les sept travaux d'Hercule في ذاك عندها تروحون الى الادمينستراسيون الا قد ربحنا هنا الا قد يوي ان دوكيمون قرنا لا 35 ناضي شو ومن بعد نروح تروحوا لنا لادمينستراسيون تسالين البيرويه كي بيرات تلقانا روايض تلقانا وايض Non, moi je te dis que là il faudrait un truc, parce qu'il faudrait que la CAF libère. Oui. Il faudrait que la CAF libère un peu les Temselteki. Maintenant, pour ce qui est du stage pratique à l'intérieur même des Arabes, comme il se fait, ils n'ont qu'à prendre les mesures Covid, que les choses se fassent. Mais il faudrait qu'il y ait,
Parce que on ne peut pas rester indéterminément à bloquer les gens. Essayez, la visioconférence existe. Absolument. Qui n'ont qu'à le faire. Puisqu'on est en train de faire des études par visioconférence, il faudrait que la CAF développe. Enfin, moi je t'ai dit, par exemple, je vais te citer un exemple. Kamal Nargma, il est instructeur FIBA, la Fédération internationale de basketball, et il est en même temps Confédération africaine de basketball. Il est arbitre, il est en train de donner, il est arbitre instructeur, il est en train de donner des cours en visioconférence. Voilà. Pratiquement tous les mois, il a une séance avec les arbitres africains. Donc, donc il faudrait que la CAF et la FAF fassent le nécessaire. Absolument. Voilà. تنمير فيك الرشيد جبد ربي مبض دلاوان كشيني الى قد تروح دونك سيتي ان بليزير يمدخي ماغيد كاكاكي نبود تدويل تاكيني ان ديرني مو اشجع الشيني ومن بعد اون فا لونسي لو جينيريك عندها سنيني بقاو على خير واذا كنت ايدي كان يدنا اصوات غورك يا رشيد. وليو التجارة دينيغ بليك دونك اون فوا دو بلوس صوت الرحمة أنا عزيل وشول مامو قاعد يموتين كلش الكوفيد لأن il y a 3 médecins qui sont partis cette semaine. Donc il faudrait un peu نعزل كلين خارج نعزل aussi الوشول سعيداني بعد رمضان. Qui était aussi, ça a été quelqu'un un brave homme. Et أدعزغ الكل وقاعد يجيب الله في ربي الكل أتمنى الشفاء وقاعد يوضنن mais غادي كان أدعوذ s'il n'y a pas de prévention. La Covid, ce n'est pas de la politique. La Covid est une maladie. J'ai lu quelque part, il y a quelqu'un qui avait écrit, le professeur Bouzid, qui est intervenu pour parler, pour dire que c'est la deuxième vague, c'est la conséquence des meetings pro-référendum. Moi, je lui dirais non. En Kabylie, il n'y a pas eu de meeting. En Kabylie, il n'y a pas eu de vote, même s'il y a eu un pourcentage négligeable. Mais ça n'a pas empêché qu'en Kabylie, on est en train d'enregistrer chaque jour. Et j'ai discuté avec le directeur de l'hôpital de Dran Mizan et il n'est qu'on n'en peut plus. 6 médecins spécialistes confinés, 3 médecins généralistes confinés, une quinzaine de personnel administratif et paramédical confinés. Il n'existe pas, ce n'est pas un problème. Le thème dit, donc ce n'est pas ماشي de politique parce que même les rassemblements qui sont en train de se faire sont aussi une source de. Donc en France il y a eu quelqu'un qui a voulu organiser une soirée de 300 personnes, il a été arrêté. Voilà. Parce que aussi parmi les 300 personnes ils ont tous testé Youn, il était positif. Donc, aussi, j'en appelle pour ça, je profite de l'occasion que tu m'offres pour appeler le ministère de la Santé, le gouvernement, pour rendre le dépistage, pour rendre la PCR accessible aux citoyens. Il n'est pas normal aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, il faudrait qu'on nous explique comment on passe de 10 000 dinars chez un laboratoire à 18 000 dinars dans un autre. Qu'on nous explique. C'est pas normal. Et puis la CAS, ni la CAS ni la CASNOS ne supporte cet examen. Qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Bon, ils viennent de régler le problème du vaccin où tu payes à 17 000. L'assuré social, il paye uniquement 17 000 sur les 140 000. Sur les 147, sur les 1470 dinars ou la 1500 dinars. Mais qu'on nous explique. 8 000 dinars entre un laboratoire et un autre. Parce que moi j'ai vu les là. Donc,
C'est pas normal. Voilà, moi, mon papier de carte, moi j'ai fait un papier pour demander aussi. Il y a beaucoup de. Il faudrait en appeler à la solidarité. Parce que les transporteurs, ils ont refusé de prendre parce qu'on leur a imposé 50%. Ou 50%. Et ce n'est pas les 10 000 dinars qu'ils vont te donner par mois qu'ils vont te compenser. Donc la solidarité c'est l'affaire de tous. On ne doit pas faire de la cupidité. Les pharmaciens, ils doivent revoir le prix des bavettes à la baisse pour permettre à tout un chacun de vouloir accès, parce que ce n'est pas donné. 50 دينار la bavette, mais ça dit يوني ساعة 5 براويز نتا تمطوضي سالور في 7 par jour, et puis il faut les changer toutes les 4 heures, même si aujourd'hui il y a une nouvelle thèse qui te dit que la bavette chirurgicale peut-être elle est lavable, elle peut garder son étanchéité contre les gouttelettes de la Covid. Je crois qu'il faudrait, encore une fois, j'en appelle à ce qu'il y ait cette solidarité. Absolument. Les Français, sur la carte visa, sur la carte VININIC, le test. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Il s'agit de santé publique. Je vais donner un chiffre, tu vas t'être. Aujourd'hui, un malade Covid, il revient à l'hôpital 9 000 dinars à 10 000 dinars jour. Ou celui qui est en réanimation, il revient à 45 000, 50 000 dinars jour. Et ce que je dis, je le tiens de source fiable, officielle. Si je prends Everlikan au niveau de l'hôpital de Tizi Ouzou, il y a 150 malades, dont 76 ils sont positifs en attendant le PCR des autres. Les lits de réanimation Tchoren, qu'on arrête à dire d'abord, avant Doula, c'est nous-mêmes. Absolument. C'est nous-mêmes. Doula, oui, elle est obligée de prendre en charge ses citoyens. Mais encore une fois de plus, ce citoyen doit se prendre en charge. Tu vois des gens, des parents, des adultes. Voilà. Et j'en appelle aussi aux enseignants qui doivent porter la bavette au même titre que leurs élèves. اللي سبلت ما نسرين تناك تندعمو تشختنا وتريرا تنايناض بليك نكوني نكينا قلي بعضها في الاول. Non, elle doit donner l'exemple. Absolument. On doit tous s'y mettre. Absolument. Ce n'est pas l'affaire d'un État, c'est l'affaire d'un peuple. Absolument. C'est l'affaire d'une nation. Qu'on arrête de trucs, qu'on arrête de faire de la politique avec cette Covid, que ce soit le pouvoir, que ce soit Chad, que ce soit les partis politiques. Absolument. Cette maladie a besoin de la solidarité de tous. Rien ne dit que Nikini demain on n'y sera pas, on n'y passera pas. Donc, s'il vous plaît, encore une fois de plus, j'en appelle à tout un chacun. J'en appelle à la conscience de tout un chacun. خلونا من البوس on a le temps le bus خلونا نمشي مغاريوين on a le temps مغاريوين مو زوج راس كوساكين زوج قبل لا يلقى زوج راس كوساكين اولاش اذا لما زوج راس كوساكين فرح داك الناس الظن ديال الجرات الفرحانين كديو قال الجنازه تولي جوراس الجنازه dans ta famille. C'est un peu tout ça qu'il faudrait prendre en charge. Absolument. اولي ورده ترى موقف استغفر الله الحمد لله ما استغفر الله. Voilà. تنميرتك رشيد ميرسي بوكو تنميرتك نون أكويس يودي قيمن يدنا مازال نتكمل زويلينا غادا ديرين ترزات نقلد معها غادا الخدمة تمدي ثاكيني نعساد الخدمة دقيقة كيني غا تسعة ساون مي يبيني يروح الحال شوية وصدري غادا في 9 وغالوتد مايلا نقيم غادي يذون نزمر هذا نقيم واحد النص ساعة هكاكي مولاش باش هاد ناوي يسالن بوساكيني وثاني دون كومونتير يون سينا كما يسولد مولاش
ارزكا ارتي كنت نظن اقلق ديما ذاكيني اكو قمتنا رشيد حمودان سينيغ تنميرت تمقران تي ميدي كاد يدنا يميث سوقام تقدم تسوي ضغط ليميسيون كي توريشي سكني تلاقى تنميرتي كرشيد إيه نجاكن ذي الخير ذي الهنا أدن ميلت ديث ويلين نظن ما يبغى ربي أنا ديث غلو جينيريك أرتوفات